familia wote wenye wamepata hiyo msiba, lakini wako na hiyo moyo ya kuweza kujishika kama familia, marafiki, lakini kwa kila mtu mwingine tafadhali usijaribu kuingia pale. Hiyo ndio ninaomba. Na kulingana na maoni yako, unaona serikali kuna ile nafasi inafaa kuchukua kwa mambo kama haya, na kulingana vile serikali imeshughulikia hili jambo, unaona kama wameweza kulishughulikia ipasavyo na ifaavyo ili kuhakikisha kila moyo aliyefiwa ameridhika? Hatuwezi sema kwa sasa hivi wamefanya kitu ile tunaona kama waweza kuwa wamesaidia. Kusaidia kuja kulia ni sawa, lakini tayari shida imeshatokezea. Maybe mbeleni wangeangalianga hiyo daraja inataka kutengenezwa au kwa kuja kulia sai. So that is the problem yenye tuko nayo. Wanakimbilianga tu hiyo sai ile watu wamepata shida. Hata kabla tuingie kwenye tulikuwa tunaongelea siku ya leo, kuna jambo limekuwa kwa wanasiasa wengi kwa nchini. Unapata mwanasiasa anafanya kazi dakika ya mwisho anapojua uchaguzi umekaribia, na unapata wananchi wengi wanadanganywa sana wanapopiga kura. Na mimi nitawafanyia hili. Unapata huyo mtu kichaguliwa ashatoroka, ameenda na anarudi kufanya kazi siku za mwisho. Na nikiangalia unaona pia ni jambo ambalo limechangia hii ajali ya iliyofanyika juzi. Na kwa maoni yako ungeniambia mwananchi wa kawaida aje wakati anapofanya maamuzi ya kuchagua kiongozi? Sasa hii ndio shida mahali kwa Kenya. Unajua my brother, wacha nikwambie. Watu wetu na sijui ni mwaka gani itaishi hiyo kitu. Watu wanangojanga shilingi 100. Hii 100 ndio inaletanga shida. Ule mwanasiasa amejua siku hizi hata nikifanya nini mwishowe nikikuja pale wakati ya election lazima niitishwe pesa. So mwanasiasa hawezi kutumia pesa wakati ile ameingia, lakini anatumia pesa wakati ile siasa inaendelea kama saa hii. Wakati ile saa hii siasa ni watu, kila mtu kwa mawazo yake iko kwa kichwa chake saa hii. Nataka mheshimiwa fulani, nataka MCA, nataka MP, kila mtu, lakini hata ukifuatilia hakuna supporter. Supporter ni pesa yako. Kwa sababu ikifika stage yenye inatakikana unataka kwenda ku address watu kwa barasa. Ikifika pale kwa barasa, kitu ya kwanza labda watu wanawaza, okay, nikikuja pale nitakuja kupata kitu. So mtu anatumia pesa yake, anawekanga pesa. Sasa hii makosa hii inakuanga kwa wanasiasa. Anawekanga pesa kwa ati anataka kusave amount ya kuja kununua watu. So corruption imeanza na sisi. Unasikia? Imeanza na sisi kwa sababu sasa ile mimi nimekubali kuchukua ile 100. Mimi nimeuza ile kura yangu. Na nikuuza ile kura, hakuna kitu kingine mtu atakuja kufanyia. Na itafika mwisho wewe ndio unakuja kulia. Hii kilio yenye tuko nayo sasa wenyewe wamepata shida pale Kitui. Ni ile shida ili sisi tunajitakianga. Ule MP instead ya kuweza kutengeneza zile vitu ya maana, ama kama hata alikuwa ametengeneza ile culvert, anakaa culvert yenye hata maji usipita mchanga tu kidogo ikifika ina block. Ni kwa sababu alikuwa amebakisha pesa ile. Watu wanaenda kukula pale. Wamebakisha ile ya contractors pia corruption ndio wako nayo. Mtu anakimbizana na ile kazi anataka kwenda kuchukua, lakini kwa sababu anataka kupeana pesa ndio apewe. Sasa akipeana ni nini nyingine inabaki? Zinazotangaza substandard. Mwishowe watu wetu ndio wanapata shida. So that is the problem that tuko nayo. Yes. Wow, murero wa kwagishia ni rage thina mbere na ukigwa mawoni mara turakire na moro shinirwega na kirako kia muthenya wa umuthi githina mbere na githigiro eti mara makire gatheti mushitoro shinira wa muthenya wa umuthi agakiona Since 15 billion North Rift Road to open boost region to boost region economy ni maũndũ mafara irage kuria mwena wa rwa bũrũri irakĩra ciringi bilioni 15 agĩthiĩ na mbere First Lady launches bids trade initiative to fight against FGM na nilikuwa gikira kugira kwa mgeni wako Roshinirega na leo nataka nikuulize kuna hii mambo tumekuwa tukiongea sana ya FGM unafikiria is there a time that will come na tupate kuwa kuna wakati tulikuwa tunaongelea hili jambo likiwa swala nyeti katika nchi yetu? Watu wanatakana watu wa Afrika
kwa Afrika yenye inatakana itolewe ufalme hiyo msichana wako. Kwa sababu wewe mwenyewe usipofali hiyo msichana kumaanisha wewe mwenyewe au jifali. Kwa sababu ule msichana wako ni kama ule bibi yako, kama ule mama yako. Unaona? So usipotoa kwanza wewe mwenyewe kwa mawazo yako kuwa unajua wenye wanaenda wenye wanaoana ndio wenye wanafanya makosa kuenda kupea watu pressure, especially maybe labda watu kutoka huko kwetu na maybe especially kutoka huko Masaini. Sasa inapeanga ile pressure inakuanga kwa mwenye ameoana. Naambia kwa nini ulikuwa unamchukua? Ulikuwa unamchukua kwa nini mtoto yao kama unajua hajatahiri? Ulikuwa unamtakia nini? Sasa hiyo ndio kitu ambayo inatakikana kwanza watu watoe kwanza kwa mawazo yao. Wakitoa hiyo kitu kwa mawazo yao, then hiyo kitu itaisha. Yes, itaisha completely. Yeah. Wow, na ni maoni mzuri sana. Kidina mbere kirore mwana ugiga kiona Raila event attracts large number of ODM followers na tugitirire mutogole wake makia ODM ni ukoro aikiaririana na aikiana mwerekera wake ukigige siasa gutwerekiria agakora gikiheana muthenya wa Friday niguo to ushitutikarĩtie atugutuga kana no rushuno kitutikarĩtie atugutukiwa uge wake ugakora gikihana tishikire kathiringa gatatu gazeti ya The Standard State using courts to harass my allies. Mary ya Mutogulia wa kana mjua Mutogulia wa Fuli niwe Deputy President William Ruto akiaria miario yake ndo akira akoretwo gikiuga ati bururi no akorwo kihuthira atongoria gukorwo makimuingirira oro na makiria na gukorwo magikinyiria aria makiri atongoria na makimuita kabo. Empty promises local drown as locals drown in river of death. Ni maudu amarakiariririo na gora gituika ati ni ciraniro ashtaragi kinyanira thutha wa andu ya amboria mwingi akorwo magikiguite mai-ini oro na makiria. Women groups bid to take 3 billion land fight to Supreme Court fraud. Ne shira wa mugunda uria ukiri wa gikundi kimwe kia atumia na makiugite mekoro makigutwara igoti-ini icio cikirika thini gaikomika gatheti ya The Daily Nation. I escaped death by a whisker, says a woman in abusive marriage. Na ndio kukikiria mwingine wako au ligi na kuna jambo limeongelewa kwa gazeti na tumekuwa inabidi tunajaribu kuangalia mambo ya vita za bomba. Nikuulize hilo swali tu zinajua wewe ni mzee na uko na bomba na tumekuwa tukiona vita mingi zikiendelea na kwa upande wangu najiuliza vita zimekuwa juu ya mambo ya economy kuwa juu, familia hazina pesa ya kutosha ama nini haswa kinaweza kuwa kimechangia sana kwa tuna vita za kifamilia? Unajua shida ya familia kusema kweli shida ni mingi iko Kenya. Shida ni mingi sana. Lakini hii vitu ambayo inatokezea kwa vita ni pale familia ndani. Usikia? Mambo mingi yenye mimi nikijaribu kufuatilia inaweza kuwa mtu anaweza shika panga na kate bibi yake ama bibi yake ashike kisu na adunge mwingine. Haikuanga pesa. Inakuanga inatoa infidelity ya maneno kwa namna gani? Hiyo kutoaminiana kwa boma ndani na ile kutumia uongo mingi sana. Unajua kusema tu kweli wanaume maybe wengi wanakuanga na hiyo line ya maybe kuwa na bibi wengi, maybe kuwa na girlfriend pale, lakini shida ni kuwa kutosema. Sasa ile imejulikana wanawake na wana chillers nyingine yenye inakuwa inaweza inaua zaidi. Mwanaume pia hapo hivyo, hapo na hiyo kitu ambayo inaweza kuua. Hiyo ndio kitu ambayo inafanyanga watu waone. Lakini inakuanga kwa sababu wewe mwenyewe ndio umekataa kujisema. Bado sisi ni Africans. Bado wanaruhusiwa kuwa na wawili. Bado wanaruhusiwa kuwa na watano. Lakini usiposema mtauana. And I'm saying that through experience. Sababu niko naye. Na niko naye. Na zingine inakuwa vita, ingine inakuanga imekuja ina line. Maybe tukipata hata platform siku moja naweza kupatia that story ya that family life. Because ile changamoto nimepitia pia mimi na ile yenye ninajua watu wanapitia.
napatianga. Kwa sababu pia mimi naendanga niko watu yangu ya kazi, nafikanga wakati yenye wanakuwa na shida, ndio mimi naendanga pale. Naenda kukaa chini nao, naambia this is life. Nyinyi yenu ndio kidogo sana. Mnaweza malizia hapa hata mtu mwingine hata asisikie kuanzia hapa. So that is the problem yenye inafanyanga watu wauane. Yeah. Wow, na ni maoni nzuri asubuhi ya leo. How I would call that changed my life after losing governor seat Lusaka. Ni muru wetu governor wa kule akana speaker wa kule bunge ya Senate niwe Ken Lusaka akikiariria maundu maria magitumiria akoro wagitia kana muturire wake koro gicenjie muno oro na makiria na maria magitumiria akoro giteithika muno riria agikorirwo gikingira thiini wa thirikari ya muru wetu Uhuru Muigai wa Kenyatta. Please lose shillings 2.7 billion after court declines to stop recovery of illegal pay. Mashini maundu makigi tutirenda kuri gutariria munya wa ira kigie kuria mwena wa bunge ya bururi kuria ora turakionire kana turakorirwo tukikiona bunge makihe nyumbeca cia nyongerera iria ciakire mugabo na wa kiuria kia muthenya wa umuthi na hadi na kuko tukiambiriria na mugeni wakwa kiuria kira kiurugeni wa muthi na nataka nikuulize hili swali ama nataka tuanzie tutaanza hapo na tutakuwa tunaweza kuanza elderly men misleading teenage and young women. Wazee ambao wamepitisha miaka, nakumbuka kiongozi wa taifa akiongea kule Nakuru alisema hao wazee ambao miaka wamesonga kimiaka wanatumia wasichana wadogo. Na mwandishi wa gazeti ameuliza swali la kuuliza, are elderly men misleading teenage and young women? Wote ndio wanamisleadiana. Kwa sababu nili ile makosa yenye nilikuwa nakwambia inafanyika na ile mashida yenye watu wanapitia. Wasichana siku hiyo pia wako na tabia mbaya. Kama ni mambo na wasichana wako na tabia mbaya. Na hiyo tabia mbaya yenye wako nayo ndio inafanya hii wasee pia wako na tabia mbaya. Na kumislead inalingana na ile roho yako, ile set mind yenye umeweka kwa mawazo yako, unatafuta nini. Kwa sababu kama msichana mwenye amekubali kuwa mislead, kumaanisha hataki kuwa na mpango ya kwenda kuolewa. Wengi wamefuata pesa. Pesa ndio imeleta shida. Unasikia? Sasa ile shida yenye inafanyanga wasichana wakuwe that mawazo. Umesikia watu wanasema ati huyu ni sugar daddy. So sugar daddy inatokezea wapi? Unaita mtu sugar daddy kwa sababu ya nini? Kwa sababu umeenda kutafuta hapo na pesa, anaanza kukupeleka mahali unataka. Unaenda kuambia ununulie kitu, anaenda kununulia. So I don't know the name mahali inatokezea mpaka watu wakaanza kuita sugar daddy, sugar mommy. Lakini all of them wanakuwa mislead. Kwa sababu our live in any relationship. Unasikia? Ni ile tu ya kuchezana pale kwa street. Yeah. Sawa. Lakini ya excellence the president vile yeye anasema Kenya bado ndio vijana ndio wanategemewa. So wasipokimbia sasa sisi tutakuwa kama wale wasee. Unajua wasee hawana mpio kwa sababu wameshapata. Kama wameshapata sasa hao ndio wanachezea watu kwa sababu tayari wako naye. Watu wanatakana wakimbie vizuri, ni hivi vijana waamke mapema, waende watafute ndio waweze kufika miaka yao wakuwa na kitu ambayo anaweza kitaji. Yes, that is what we call a fatherly advice. Na mgeni wangu asubuhi ya leo unasikia mawaidha yake na kana maoni yake ambayo ametupa asubuhi ya leo. Na kidhi na mbere baro kile na magazeti na gekwera wewe kile metabu ni thina mbere gutikira kunyandikira ndumiriri yaku hare mwena wa Gikuyu Television, Facebook, YouTube ni Gikuyu Television, SMS line yako 0748833123 hauno tukoro tukitirithania tukikiara ni hau tikira kudumira ndumiriri yaku kile metabu ni ukule mwena wa Facebook. Yeah, wakiandikitwo share and make sure you share that link kuri andu aingi muno makiria ole bihoze ngira tukikigira direct yako direct ya kuda tumaidika oro imwe atikoro tukikiriria maundu maya na njira nyara nikundi tukikiria maundu makigi security na mugeni wakwa rushini ro muthenya wa umuthi na nikikena muno makiria nyarikira ndamiri yako tukiithie rushini rwega ro muthenya wa umuthi na ukoro gishia rushini kana ukoro gishia we kuri mwana wa Facebook tikira ukoro gishia lakini na mbere kwendithia makiria thafari ni ya gutikunokia kana kuhurukia mundu witu
ndakirete muno witwa DJ Munga amagithie thafari njega kana tukithithio thacia thafari tukithikurukia mundu witwa DJ Munga ni kuri mwena wa Nyandarua County nie kunde tumaindeka ro imwe ndiracokereria mitambo-ini ndwathie haraya. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Jeremy Housing Project, we offer affordable and well-designed houses with affordable installments and ready title deeds. We have special offers in Murera, Kiambu County, located 30 meters away from CBD, Kenyatta Road, Murera, exit 13, and 3 kilometers from Thika Road. Phase 1, Agape Court, 1 bedroom at 1.8 million. Phase 2, Neema Court, 2 bedroom at 2.7 million. Phase 3, Ebenezer Court, situated in Isinya, Kajiado County, located 55 meters away from CBD Isinya and 2 kilometers away from Namanga Road, Kajiado County, 3 bedroom at 4 million. Phase 4, Emmanuel Court, 4 bedroom master insuite at 4.3 million. Paradiso Court, Phase 5 and Phase 6, located 20 meters away from CBD Eastern Bypass, Utawala. 5 bedroom master insuite at 6.5 million. 6 bedroom at 6.7 million. Our payment on all Equity banks near you. Account number 032026235543 For more information, call us on 0722-364-875, 0722-364-875. All visitors at Top Brass Communication Building, third floor, Allsops near Naivas, Ruaraka. Jeremy Housing Project, your house with your own title deed. There is never a dull moment with StarTimes Kids content. Experience great fun and edutainment. Don't miss Toonami, home of the superheroes. There is much learning with educative shows on StarTimes Kids content. Subscribe to Classic Bouquet for only $899 for 30 days. Keep the kids home, safe and entertained. Hikrisi, upgrade and chill kwa haya bouquet on StarTimes. Ladies, enjoy our new channel Z1, plus your favorites Bollywood and Novella E+, and Kupatana on Rainbow TV. Kids, amazing cartoon action on Toonami. And gentlemen, world football and the NBA on ESPN. So upgrade today and save 50%. Pay 2 months and get 2 months of a higher bouquet. StarTimes, your best choice for family entertainment this Christmas. Make TV viewing a premium experience on Classic Bouquet on StarTimes. World-class football on World Football Channel. Ronaldo! Novella E+ and ST Movies. Documentaries on Nat Geo Wild. And non-stop laughter for kids on Nickelodeon, Toonami and DreamWorks channels. Get the best value for your money by subscribing today for Classic Bouquet at only 899 shillings for 30 days to enjoy 64 channels. Classic Bouquet. Premium content on StarTimes. Subscribe today. Jeremy Pure Drinking Water. Pure, purified, natural water, which is highly treated with minerals that boost your immune system. Quench your thirst with Jeremy Pure Drinking Water. Place your order today. For more information, call us through 0722-364-875, 0722-364-875. Jeremy Pure Drinking Water. We quench
Ojoka kirithima thina njira ya mwanya nayo no kuingira giothini wihotanire kimanjika gia gukumagaria Christmas uri urathaka maita maingi noguo wina mieke meramu ya kwihotanira o muthenya na o wiki muhotani akainukia ciringi 300 thaka umuthi wihotanire ingira thimu-ini yaku uthie ha M-Pesa lipa na M-Pesa paybill number 760202 account name Gikuyu TV ririkana uri urathaka maita maingi noguo mieke ya kwihotanira imingi pata cash na win lotto yuthi giki nikihitukie ni Betting Company and Licensing Board neyo BCLB. Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu. Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu. Jeremy Housing Project, we offer affordable and well-designed houses with affordable installments and ready title deeds. We have special offers in Murera, Kiambu County, located 30 meters away from CBD, Kenyatta Road, Murera, exit 13, and 3 kilometers from Thika Road. Phase 1, Agape Court, 1 bedroom at 1.8 million. Phase 2, Neema Court, 2 bedroom at 2.7 million. Phase 3, Ebenezer Court, situated in Isinya, Kajiado County, located 55 meters away from CBD Isinya and 2 kilometers away from Namanga Road, Kajiado County. 3 bedroom at 4 million. Phase 4, Emmanuel Court, 4 bedroom master insuite at 4.3 million. Paradiso Court, Phase 5 and Phase 6, located 20 meters away from CBD Eastern Bypass, Utawala. 5 bedroom master insuite at 6.5 million. 6 bedroom at 6.7 million. Our payment on all Equity banks near you. Account number 032026235543 For more information, call us on 0722-364-875, 0722-364-875. All visitors at Top Brass Gikuyu TV. Mururi wa Mugikuyu. Yes, mwiriri wakwa kesho kiriria mitambo-ini rucini rwa muthenya wa muthenya kukiambiriria na mugeni wakwa no kare ukeretwo agitugeithia tino ndio yakorwo agitugeithia no atana tugeithia arakorwo gitengera hau mwena wa Facebook page na rikorwo agikiona ndumiriri yaku iria ukitumire rucini rwega rwa muthenya wa muthenya na Josi Ng'anga akijira swi hamwe muno guku mutandara engineer Kinangofu na tukite na Kinangofu mundu wetwo Josi Chemicapri akakijira ndani sana gatondo South Muthiga watching murugito Margaret Gina kiona MCM tarajiwa akakijira akakire mitambo-ini muno apita Kimani na akakijira akire mitambo-ini Shidongo. Thank you sana dear for watching na gena nawe ni ragitulera ukirikuria mwena wa Thika. Na sasa nataka nipaya niweze kupatia mgeni wangu fursa aweze kutusalimia. Najua tuliingia tu tukaanza kuongea lakini huko umetusalimia. Nataka usalimie mtazamaji na mwambie majina yako na umetoka pande gani. Okay. Yeah. Nataka ni wasalimie Wakikuyu wote wenye wanatazama na Wakenya wenye wanaionea Facebook. Lakini mimi si Kikuyu. Mimi naitwa Duncan Kibet, Kobet Bet. Mimi ni mkaaji wa Nakuru.
mfanya biashara na ni Mkenya halisi. Nasikia ile Mkenya halisi mwenye hapendi ukabila. Na ukisikia mtu mwenye anafanya biashara katikati ya Wakikuyu, huyo sio mkabila. Na hata hivyo niko na bibi Mkikuyu. Na unajua mimi ni Mwafrika. Pia niko na Mkalenji. Unasikia? Na bado maybe nitatafuta mwingine. So ni ile tu nakwambia, mimi nafanya biashara, nafanya na security services. Security services haina ukabila. Unalinda kila mtu. Nalinda kila mtu. Na ninaandika kazi kila mtu. Akikuja na documents, akikubali kwenda kufanywa training, umekubali kufanya training, shughuli zangu unatoka wapi? Hiyo ndio nafikiri umeniambia niseme. Maybe kama unataka kuniuliza swali ni umejibu ambayo nimeuliza, na nimefurahia kusikia wewe ni mwanaume wa Kiafrika kamili. Nataka tuingie kwa mambo ambayo tulikuwa tunaongelea asubuhi ya leo. Nataka tuanzie na nimesikia utuambie wewe unafanya na security agency, and that's what I want you to tell us. Na utuambie security agency yako inaitwa vipi na iko pande gani? Utupatie the basics of your security agency yako. Okay. This security services inaitwa Dango 5 Security Service Limited. Dango 5. Dango 5. The main office yangu niko Nakuru. Main office. Lakini niko na branches in Nairobi, Kericho, Eldoret, Baringo. Hiyo ndio mahali nimeanza kufikia. Lakini kwa sasa ninaelekea kila mahali. Hiyo mahali ninapewa kazi, huwezi kataa kwenda kwa sababu license yangu inanikubalia kufanya countrywide. So hiyo ndio kazi yenye mimi nafanya. Kazi yenye iko ngumu. Sio kazi rahisi. Kulinda wananchi, kulinda mali ya watu. Unasikia? Na hii mali unawachiwa jioni. Wewe ndio mwenye hiyo ofisi sasa hii. I'm very sure hapo chini jioni mnaachanga mtu. Exactly. Na wewe mali mmeacha hapa usiku, unataka kesho mpate kiwa salama. Hiyo ndio kazi sisi tunafanya. Lakini iko na changamoto mingi sana. Wow, na nataka kujua kwa ukisema security agency mna deal na watu wa aina gani, ama mtu nikisema nakuja kwa Dango 5 Security Services na mtanipea services kama gani, kama probably utuelezee kwa kina mambo ambayo ama services ambazo mnapeana. Okay, ile services zenye ninapeana ni kadi. Ukitaka askari mwenye anakuchungia pale, ninakupatia. Unasikia? As long as sasa tumeelewana na bei na wewe. Another services yenye tunapeana ni CCTV installation, electric fence na alarms. Ukitaka any alarm tutakupatia. Or any other services ya security service, lakini bado hatujapewa pesa. So mtu asipatie kazi anaanza kubeba pesa. Mjapewa anaweza kazi ya kubeba pesa services na kuria services bado. So hizo zingine tu in general bado ndio tunafanya sasa. Kwa hivyo kwa saa hizi mnalinda properties, manyumba, institutes, supermarkets, manyumba ya wenyewe, mashule. Hizo zote hakuna mahali hatujui changamoto yake sasa. Yes. Na ndio labda kuna wakati mnapeana security kwa watu binafsi. Labda mimi niko na shughuli mahali fulani na ningetaka events maharusi tunafanyanga. Pia problems zinatokana ya mashishi bado tunafanya. Anywhere mahali kuna watu wengi. Yenye mahali at least ukiona lazima magari itapita 30 40 ile watu wanaweza pita 200 300 hapo sisi tukiito tunafanyanga kwa sababu kuna mwanga namba mingi. Unakuta hata ile gari ya wageni yako hata sio kuibiwa peke yake, unakuta hata watoto peke yake wanaandika. Unakuta gari yenyewe imeandikwa, lakini sisi tunaangalianga hiyo each and every time. Sa ile
watu wanaendelea na ile masherehe zao, sisi tuko pale kuangalia. Kuna watu wenye wanakujanga pale intention mbaya, kuna watoto wajuangi wakifanya hiyo makosa, so usitukia tu ni ile ni kitu ambaye inafanyikanga bila kujua, lakini ku prevent inakuanga ya maana kabla hiyo kitu ifanyike. Wow. Nimeona hata kwa harusi yangu nitawaita. Na tukiweza tutoke kwa pale kwa Dango 5 Security. Naona tunaelekea wakati wa uchaguzi. Naona uchaguzi utakuwa na wakati wa uchaguzi kunakuwa na mambo mengi. Unapata security ni jambo linakuanga la maana zaidi. Na sijui labda nafikiria labda ushaifanya kazi kama askari. Mimi sijaifanya kwa askari. Sitaki kudanganya mtu. Mimi just a businessman. I start from, yani ile nikupatia story. Unajua maisha kumbe inaweza badilika NP. I'm example ya kuweza kubadilisha ile maisha kuanzia pale chini. Mimi ni mmoja wapo. Kwa sababu sijaipewa pesa na serikali kuambiwa leo ufanye hii biashara. Sijaipewa pesa na mtu yote kuniambia anze hii kitu. I start from the scratch pale chini. Nilikuwa askari mwenyewe sasa, the watchman. Nilikuwa watchman mimi mwenyewe. Paka pale nikapata the idea ya kufungua the company. So Mungu akanijalia nikaweza kusaidika, nikafungua the company. So wakati ile nilifungua the company nikasonga mpaka mahali sasa hivi nimeweza kuandika watu kazi. Wow. Nasikia? Sasa ile shida, changamoto ile inakuwa nayo pale kwa security. Especially hata saa hii tayari December imefika. Watu wanataka kwenda Christmas. Watu waiso waacha mali yao kama kila mtu. Unajua waiso pia wako na wanatembeanga every day. Ukiwacha tu leo, kesho yake hakuna mtu, umemaliza hiyo story. Utapata kesho hakuna vitu. Unaona? So ile changamoto yetu tunakuwa naye pia sisi wale watu yetu wanataka pia kwenda nyumbani kusalamia watu yao. Lakini ile shida ile iko ni kweli tunataka kweli uende. Lakini shida ni kwa ukienda ni only for 2 days. Kama na Christmas utakula tu siku 2 peke yake. Lakini maisha itakuaje kuanzia kesho. Unaona? Sasa hii ndio problem inakuanga kwa ile security na kupambana kwa watu yetu. Ni kama polisi pia. Polisi pia wakitaka kwenda kuangalia watu yao wanarudisha, wanaambiwa ni Christmas time. Christmas time kuja kuchunga sisi kuangalia usalama kwa sasa. Na tukielekea sasa kwa siasa. Siasa ndio mbaya. Watu ndio wabaya. Unajua siasa inategemea na wewe mwenye unatafutiwa kitu. Kama wewe ndio unatafutiwa MP, huyu mwenye anakutafutia MP anaongeaje? Unasikia? Anaongea namna gani? Saa ile wewe unaenda kupigiwa campaign. Saa ile unatafuta kiti ya president. Huyu MP mwenye anakutafutia hii kiti anaongea aje? Anaongea vipi? Na kama wewe mwenyewe usipokushon huyo mtu mwenye ameongea kitu mbaya, mimi hata wewe una support the thing yenye ameongea vibaya. Unaona? Sure. So hiyo ndio kitu ambacho inatuletea shida sisi kama sasa. Kama mimi ni mfanya biashara, mimi nimeandika watu kazi ya hii inachunga mali ya wenyewe. Unasikia? Sasa kama ninachunga mali ya wenyewe, ni kumaanisha ninataka ichungwe every day. Unasikia? Aya, wakati ya siasa, unajua mimi niko na lugha kila mtu. Hata sasa hivi tukiangalia hata wenye niko naye wakali nchini wachache kuliko these other tribes. Kwa sababu watu ni wengi wanaomba kazi. So ikifika wakati ya siasa, ile tunaomba sasa kwa wanasiasa. Kuna watu kama sisi tunatoka pale chini. Tumejitafutia maisha. Mimi nimesaidia mtu ile kitu yenye tunasemanga kama sisi wote security sana tunatoanga watu ufala. Nasikia? Umetoka umetoka mashambani ama umemaliza shule. Unajua mtu mwenye amemaliza shule ako na hiyo mawazo mingi ya kuwa na pesa ama mawazo yake unataka kupata kazi, kujenga pesa ya haraka. Atapata wapi? Lakini ile ufala yenye tunatoa nayo watu kutoka mashamba ni ile unakuja tunakufungua macho. Kuliko ukae mashamba, unakuja unakaa na sisi.
pata kidogo ile tu unalipia naye nyumba, ile unaweza kufanya upate pesa kupiga photocopy na kwenda kuomba ile kazi. Unasikia upate transport ya kwenda ile interview, usianze kuuliza mzazi. Na wewe mwenyewe kuliko uende uulize ile mzazi, ngoja fanya hiyo kidogo. Kesho kumbe mahali ulikuwa unafanya kazi, mtu utapatana na mtu akwambie, kuna interview kwa mahali, wewe enda fanya. Unasikia? Na uende ufanye mahali umeandikwa, fanya na roho moja. Ufanye na ile roho yenye hata kila mtu atakuangalia hivi hawezi amini kama umeandikwa kazi. Fanya kama ni yako. Unaona? So that is the thing yenye mimi naambianga watu wa upande wa security. Nao mahali ile kitu yenye nataka wanasiasa watusikie. Wawache lugha mbaya. Ile lugha yenye inaudhi mtu. Unajua kuna mtu anatamka kitu hata kama unamsupport mtu sana, lakini unasikia inakukusa roho Kenya amesema ni chafu yenye ambaye inaweza fanya watu wapigane for nothing. Yes. Na hiyo ndio tunahofia watu waanze kuongea hiyo maneno mingi, dakika ya mwisho vita inatokezea. Unaona? Na vita ikitokezea inaharibu watu wengi sana. Inaharibu watu wengi sana. Ambaye hata wengine wenye walikuwa wameanza kukuja amepata vitu kidogo, hata hana ya transport ya kwenda naye kwao, lakini ile bawaso yenye ako naye anaona kama Kenya itaharibika. So wawache hiyo kitu. Yeah. Waomba siasa, waombe kura na ile njia ya unyenyekevu. Peana sera, wachana na kuongelea jamii. Unaongelea jamii ya nini? Kwani nani ajui wewe ni Mkikuyu? Nani ajui mimi ni Mkalenjin? Kwani mimi nikitaja nani Kibet? Si mimi ni Kibet, mimi ni Mkalenjin. So kwa nini hiyo kitu ikuume? Kwa mimi najua wewe ni Mkikuyu. Inakuuma kwa nini? Si upende tu sera, upige kura kama wewe watu wanakupenda ile sera yenyewe unafanya, si hiyo sera iko sawa. From there nafikiri kila mtu atakuwa amefunguka roho yake. Aone hiyo mtu mzuri. Hivyo tu. Wow, na labda niulize, utapata wananchi ndio kwa mara mingi wanadanganyika na mambo ambayo umeongelea ambayo wanasiasa wanaletea wananchi wengi. Na labda niulize, tutasaidia mwananchi vipi ama ni jambo lipi unaweza ambia mwananchi wa kawaida na ajue hata akiambiwa nini hafai kubadilisha msimamo wake. Utaona tunafanya biashara tukiwa wengi, tunafanya tukiwa wengi, watu tumetoka sehemu tofauti, makabila tofauti, lakini tukiingia kwa siasa tunatengana. Sijui ni mtazamo upi unaweza uko nao ama ni jambo lipi unaweza ambia mwananchi wa kawaida? Kwa siasa hata kama wacha niseme naweza kuwa ninapenda mtu wa kwetu. Unasikia? Lakini kama hakusaidii si lazima umpatie kura. Kitu ya pili, sisi ndio tunajaribu sisi wenyewe. Ile tunajaribu ni ile tunaanzia na corruption nyumbani. Pale kwa chief. Kama una 500 and that is reality. Kama unaenda kufanya tegesi ya bibi, kama utapeana 500, bibi atakushinda. Atakushinda tu. Unasikia? Hakuna mwenye anafuata haki. So kwa siasa saa hii watu wafuate haki. Ile mtu mwenye unaona kabisa seriously huyu mtu ni kama ataweza kunifanyia. Na kama umempatia chance ya 5 years, kama atafanya, toa hiyo mtu. Toa kabisa. Hata kama ni mtu ambaye hata kama ni kazi yako. Toa yeye. Kama afanyie watu vitu yenye unaona seriously hii kitu alifanya ya ukweli. Unajua ukiwa MP, ukiwa MCA, ukiwa governor, si kwa sababu wewe kule mshahara. Pale umepewa kifunguo ya kwenda kutafutia watu wengine vitu, kwenda kutafutia ile vitu ya pale community, tafutia mtu individually, sababu unajua biashara kama wewe hujui mahali kuna advertisement leo na uko na mtu mwenye kwa ofisi kazi yake afanyie hiyo shughuli, anza kuambia watu nimeona advertisement mahali muapply hii kazi. Unaona? Watu wanataka wachakuliwe wale wenye wako na ile roho ya kuweza kufanya nini? Kusaidia watu. Watu wengi wanachaguliwa wanaona kumbe wanafikiri tu CDF ndio kuchaguliwa. CDF ni pesa iko pale. Hata kama sasa chief ndio kawa ile pesa. Chief atakao hiyo pesa na kila mtu atapata. Nasikia? Lakini ukiwa MP inatakikana kila siku wewe ukiamka wewe weka kwa mawazo yako baada ya kwenda parliament ni nini ingine utafanya?
Tafuta. Enda kwa MD ya National Water. Enda pata huko mapi ndugu yangu. Siku ile utafanya advertisement bana. So msaidia hata watu wawili tu huko kwetu. Enda kwa jeshi, enda kwa kila mahali, enda omba kazi. Kwa sababu utapewa kazi iko. Lakini ni ile njia ile watu wenye hawapewi network yenye ile mahali kazi inatokezea upande gani. Better tu kama ya polisi, kwa sababu polisi na jeshi hizo ya militaries inatangaza kwa sababu serikali wanatangaza budget, wanatangaza watu wanaenda recruitment. Lakini hizo kazi zingine zinawekwa kwa inawekwa kwa inaadvertisiwa. Watu mtu mwenye mashamba kwa kwetu ataonaje? Ajui imeadvertisiwa leo, ajaye wana gazeti. Umesikia? So yule mtu mwenye ameelectiwa kama MP ama MCA aenda kuambia watu kuna kazi imeadvertisiwa. Watu wanganganie, mwenye anashinda ashinde. Umesikia? Lakini kama mtu mwenye hujaenda kuambia watu kuna kazi, huyo watu wataamka na magana. Hakuna vile wanaweza amka. So hivyo ndio vile mimi naambianga watu, angalia mwenye unataka kuchagua. Despite hata kama vile ninapenda I don't know, vile ninapenda the deputy president. Ile kazi yenye anafanya, unajua anafanyanga na roho. Ile roho mpaka ile watu unajua watu wanafikirianga hapo na pesa nyingi sana. Lakini ana hiyo pesa. Pesa ile ako naye ni rafiki za hiyo marafiki. Ile ameona hii mtu kumbe anaweza saidia watu. Wacha hata mimi nimsaidie. Chukua hii, enda utengeneze kitu fulani. Hiyo ndio inafanyanga yeye hakuna ile roho ya kuweza kusonga. Na maybe ile inaitwa ukarimu. Ukarimu ni kitu kingine fanya sana. Hata mimi ninafanyanga, kumbe mpaka saa nyingine nasikia kumbe mimi mwenyewe sina. Kwa sababu mtu kukutana na yeye akwambia nipatie 100. Unajua mtoto mwenye ametoka kwa kwetu ako shule. Ako Nakuru. Tumekutana naye kwa street. Aniambia leo sina kitu cha kukula. Utafanya nini mtoto? Utatoa? Kama una ile roho ya kutoa utatoa. Lakini kama uko na hiyo roho utampatia. Na unapeana hivyo mpaka wakati ile kumbe hata mimi naenda nasikia kumbe sina kitu kwa mfuko. Na kwa sababu ile roho yenye uko nayo. Na ukiwa na hiyo roho hakuna mtu mwenye anaweza kukunyang'anya. Lakini hakuna mtu anaweza kukulazimisha usitoe. Kwa sababu kama una hiyo roho ya kupeana, hautapeana. Hata ukiambiwa peana, utasikia uchungu the whole time. Iko kupeana. Lakini kama ulisaliwa naye kwa roho yako, hata ukipeana huwezi sikia uchungu. Hata yes. Wow. Naona tunaendelea vyema zaidi na nafurahia ambavyo tunaendelea kuongea. Na labda nikuwe niulize kidogo kwa mambo umeguzia mambo ya corruption kwa nchi yetu, na kiongozi wa taifa wiki iliyopita alikuwa anafungua town ya Nakuru ikuwe city, na pia kuna the previous day alikuwa ameongelea the state of the nation address, na kuna mambo tulitarajia angeweza kuongea kuyahusu mambo kuhusu corruption ya nchi, mambo kuhusu vile tutainua economy ya nchi yetu. Na sijui mtazamo wako ni upi kwa alihakuhusia yale mambo kwa aliacha nje? Unajua corruption yao wenyewe. Hawa wenyewe ndio wao na corruption. Na hii corruption inakujanga kwa ile kujuana. Unasikia? Na hiyo corruption hata isaidiangi. Kwa sababu Kenyans nataka nikuulize kama KEMSA ilitokezea corruption. Hiyo corruption ilitokezea ilifaidi watu wangapi? Hakuna mtu alifaidi. Kama ni few families, lakini ni hao wenyewe ndio wanafanyanga nini? Wanawajianga watu wafanye nini? Wafanye ile kitu. Kwa sababu rafiki yake mwingine ameenda kufanya, huyo mwingine rafiki yake ameenda kufanya. Unasikia? Akisikia kumbe ni ule mjomba yangu. Kumbe ni ule ndugu yangu ndiye amechukua. So ni hao wenyewe ndio wanawachilia. Na umejili kusema tu kweli corruption iko Kenya. That is why nakwambia corruption iko kuanzia pale kwa chief mpaka pale mwisho. I don't know the president. Lakini inakujanga hivyo in that level. Kama umeionea pale ground, kwa nini isifike huko juu? Sasa ni hao watu wa genuine in life. Mtu afanye ile inatakikana yenye inaweza saidia mwananchi. Hii nyingine waachana nayo. Wow, na sijui kwa nchi yetu kulingana na labda na mtazamo wako, kuna wakati utawahi fika mambo ya corruption iwe ni a story of the past? Mpaka wenye wamesaliwa, wenye wako na 50 years tuseme wenye wako na 40 years sahi na kupanda juu mpaka wakufe wote.
50 years kupanda juu. 40. 40. Kwa nini hapo sahihi? Mpaka wakufa wote. Wakufa hawa. Tunaweza na ile unajua ile kitu yenye unajua kwa maisha yangu. Kenya wameweka in that mentality. Nisipotoa sitapata. Unasikia? And I know kwa sababu I'm in business. Unaenda ku apply kazi unaambiwa uko na ngapi? Unasikia? Unasikia mwenyewe unajiuliza. Sasa okay, nisipotoa utapata kazi. Unasikia? So inabidi tu nimetoa. Inabidi utoe. Sasa ile watu waliwekewa kwa ile mawazo yao. So sasa kitu ninaomba Mungu tu tuitoe hiyo kitu kwa mawazo ya kila mtu na tuziweke kwa watoto wetu. Unajua watoto wakiwa na ile mawazo bado ako na ile mawazo okay, lazima hii kazi lazima ninunue. Unasikia? Okay, ile mtoto lazima mimi naitwa fulani. Hiyo lugha, unajua hiyo lugha, hiyo jina kama yangu. Kwa sababu ninajivunia kwa saa hii. Mimi mtoto wangu saa hii hata hajui kuongea Kikali. Hajui kuongea Kikuyu. Despite hata kama mama ni Mkale, mama ni Mkikuyu. Hajui. Na najaribu kufanya nini? Kutoa hiyo kitu. Kutoa ile ukabila na nitoa ile kitu kwa corruption. Naye wewe usipoanza ukakuja wewe ukuja uongeze yako mtoto yako kiambia unaona ule jamaa ule mtu ni mtu mbaya sana. Unaona ule mtu ule ndugu yako ni mbaya. So cousins inaanzia hapo. Cousin inaanzia unatoa ukabila unaanzia hapo. So usipotoa hiyo kwanza wewe mwenyewe haitatoka milele. Wow. Namuzia hayo mambo kwa njia inayofaa zaidi. Na labda tukirudi pale kwa Dango 5 Security. Na labda ningeweza kuuliza unaweza kuofa mafunzo kwa labda mimi nimekuja nataka kuwa security guard na kwa kampuni yako. Wewe mwenyewe ambaye utanipa yale mafunzo ya kuwa security guard ama unatuma mtu mahali pengine alafu mwambie ukishamaliza wewe kuja alafu niko na trainers. Mimi mwenyewe niko na trainers kwa ofisi yangu, training inaendelea every day. Lakini nitaandika pia mwenye ametrainiwa somewhere else. Mtu akifika kama niko na nafasi saa hiyo na ametrainiwa, mimi huyo tayari mimi ninafanya nini? Ninamwandika kazi. Especially tu kufanywa tunaitanga refresher. Kufanywa refresher siku 2, ninaona hiyo mtu ameiva. So unampeleka mtu kazi. Kama kazi iko, unampea kazi. Na kwa wenye unafunza unawalipisha 100,000? Hapana. Silipishi mtu kufunza. Unasikia? Hii kazi nimekwambia hii kazi yangu ya kufanya nini? Kuna bishop mmoja aliniambia wewe au kwa unakuja biashara. Ulikuwa unakuja kutoa watu ufala. Umashamba. Mimi ndio natoanga watu hiyo. Unakuja. Unajua niko na graduates. Wanakuja kwa ofisi yangu. Hana kazi. Amesunguka town mzima, viatu imeisha. Kutoka college anakuja town. Unajua hakuna kazi Kenya. Sijui kama unajua. Hakuna kazi yenye ati leo serikali wanataka kuandika watu milioni 5. Wenye wako inategemea na ile mwaka yenye wewe umemaliza shule. Ulimaliza shule wakati gani? So kitambo wewe unataka wewe kuna mtu mwenye ametama for 10 years. Wewe uko na 1 year umetoka shule. Unataka upate kazi mbele ya huyo aje. Umeona? Isipokuwa hii ya kujuana. Nimesikia nimemwambia Kenya na kujuana. Kama huyu sasa hakuna kitu kingine utapata Kenya. Lakini ukiendelea na hiyo style ya kuweza ile kila wakati unatafuta kazi. Mimi sasa kazi yangu hii si permanent. Unasikia? Hii yangu si andikanga watu permanent. Lakini kitu yenye naomba watu nikakuandika kazi ile ufala nikukutoa. Ukipata kitu yenye maana kuja uniambie. Kwa sababu ulikuja kwa ofisi yangu kwa roho safi. Ukiomba kazi. So ukuje pia sasa ile unataka kutoka, kuja tu niambie ndugu yangu. Mimi nimepata kazi mahali, ufala yangu imeisha. Wacha nitoke. Lakini kiumana pale nitarudi. Unasikia? So ile kitu yenye watu wenye wanafanyanga makosa. Sasa nao ile kama komodi zetu sasa za securities wanapeanga sisi hasara. Hawajuangi mimi nimestruggle namna gani mpaka hata nimepata pesa ya kununua uniforms ya kuweza
akufundishe ndio uende kazi. Sababu sisi pesa inakuanga uniform. Usipokuwa na uniform si kampuni. Unasikia? Lakini yule mtu mwenye maybe amefanya makosa zake ama ako na mawazo yake anataka kwenda mahali pengine, akitoka anaenda kutupa hizo uniforms. No. Na ile akitupa uniform ni 10,000. Kwa sababu kuanzia mguu mpaka juu na malizanga 10,000. Na ukitoa hiyo 10,000 upoteza kwa mtu watu 5 wakichukua 50,000 imeisha. So umeharibu ile mtu yenye alikuwa anataka kutoa watu jinga. Unajua watu kutoka mashamba. Wacha tu nikwambie ukweli. Hata wewe ukikuja siku ile unafikiri siku ile ukikuja Nairobi au ukiangalia building unajiuliza hii building ni wapi inaitwa nini? Kitambo ujue those buildings. Hiyo ndio bado hujatoa ushamba kwa kichwa. Siku ile utatoa ushamba kwa kichwa, utakuwa umejua hii ofisi ni ya ministry gani, hii ofisi ni wapi. Unaona? Sasa hapo ndio umeanza kujua maisha. Na maisha ni ngumu. Maisha hakuna kitu yenye inaweza kuja tu leo na ukuwe tajiri. Utakuwaje tajiri siku ya leo? Na kwani pesa itatokaje kuwa tajiri siku ya leo? Unaharaka pole ndio unasikia utajiri ndio kwa ile miaka yenye umeishi. Hata ukiona wenye wamepata pesa ukiwa wadogo, lazima ukifuatilia nyuma kama unasaliwa kwa familia matajiri, labda ameipa mahali pengine. Wow, naona hata watazamaji wetu wanaendelea kutazama vizuri. Unasema tuko pamoja sana. Asante sana mabana, tu unaelekea kule kaunti ya Nyandarua, safari njema. Na mtu mwingine anaitwa Vitalis Kiprotich anasema hapo umeongea ukweli bro. Wewe ni kazi yangu. Na ni ukweli. Nashukuru kwa sababu kumbe ana watch. Huyu ndiye anajua maisha mahali sisi tumetoka. Alisurvive hata yeye na kurudi Nairobi. Atapata kazi ya serikali lakini bado ana survive. Ile kitu wewe mwenyewe tu unajitakia nini? Ni wewe mwenyewe unataka nini kwa maisha yako? Lakini unaendelea kusonga polepole. Ukisonga polepole ikafika wakati yako unasimama na mguu yako. Wow. Na labda tuingilie ama mwingine anaongelea kuhusu vijana wadogo, na najua sana una deal sana na vijana wadogo. Na ningetaka labda kuuliza ama unaweza waambia vipi hao vijana wadogo ambao wanatoka kule vijijini wanaingia mtaani kutafuta kazi na wanataka zile pesa za haraka. Na unajua sasa na ukiwapata pande yako ya security utadili na wao. So what advice can you give these young people ambao wanataka hizi pesa haraka, wanatoka vijijini, hawajamaliza ufala, wameambiwa tu Nairobi kuna pesa? Hiyo ndio shida, inakuanga shock. Wakifika town ndio wanakujanga kuwa shocked. Unajua wakifanya imagination life kuwa attention inaweza kuwa na 1,100. That is the problem yenye watu wote wanakuanga nayo. Imaginations inafanyanga mtu atapata depression. Unasikia? Hakuna pesa nyingi na hakuna pesa kidogo. Itategemea na wewe vile utapanga. Unasikia? Ukiamka leo hata saa hii upewe 1 million. Na kama hujui kupanga 1 week imeisha. Unasikia? Ukiona kiatu 5,000 umenunua, si imepungua. Ukiona kitanda ya 50,000 umenunua, ile pesa imeisha. Lakini ukipewa hata 10,000, upewe 5,000, na hiyo utajipanga naye. Unaweza imagine kuna mtu mwenye ana survive na less than 10,000 per month. Yes, the experience I'm telling you. Watu wenye nimeandika kazi it's less than 10,000. Unasikia? Wengi less than 10,000. Na kama ni less than 10,000, na hiyo mtu ana survive na atapiga mtu kwa barabara. Unasikia? Lakini mwishowe kwa sababu ile amevumilia, mwishowe atakuja kupata kitu ya maana. Tatizo mimi nawaitanga, saa nyingine tutakuja tunakaa chini kwa ofisi, nikisikia mtu mmoja ako na stress nakuja namuita na mwambia ukishida niko wapi. Tunaongelelea mpaka nimuonyeshe hii maisha haikwanga rahisi vile unafikiria. So vijana wale wenye wanakuja kutoka kwanza, especially wenye wanatoka kwa shule, ana imagine nimemaliza shule, this is life. Akuja afika town, kumbe maisha ni kitu kingine tofauti. Anasemeka kwa town. So hakuna haja uende usemeke bure. Better ufuatilie maisha from this pale. Ukumbuke ukitoka pale chini unaenda juu. Lakini ukitoka pale mashamba, usikubali pia watoto wakae pale mashamba. Wanakaa kufanya nini? Unajua jukumu ya mzazi kama amekumalizia, mwenye umepata bahati, amekumalizia umalizie kulipiwa school fees. Enda tafuta my friend. Enda huko kutana na watu. Kutana na watu mpaka upatane na zako.
jenga familia yako. Na ukijenga familia yako, unajua ile shida ile tuko nayo mpaka saa hii. Families wengi hawako stable. Sasa wewe sasa hivi, for example, wewe umepata kazi sasa hivi, hii kidogo umekuwa hapa kwa media. Lakini mzazi yako hakuwa na kitu. Sasa anataka tena kurudisha nyuma kwa sababu hatuna kitu ya kukula leo. Itabidi ile kidogo unapatanga unamtumia ile mzazi. Sasa ile foundation yako ulikuwa unataka kujengea watoto yako hauna kwa sababu tena familia wamekufuta nyuma. Unaona? So Kenya iko na shida kubwa sana. Lakini ile tu ombi yenye naomba watu, yani wewe ukipata chance ya kufanya kitu, fanya na haki yako. Fanya na ile roho yako, usifuate nyuma. Kama sasa wewe ukiwa kazi, ujue weka kwa roho yako kwanza hiyo kazi. Kama haiko kwa roho yako, usifanye. Na tuendelee vizuri, naona muda wetu una karibu unayoyoma, na masaa yetu naona inaelekea kuisha. Na labda nikiuliza, na kwa kidogo umekuzia na unapata kuna mzazi anataka mtoto wake aende mahali na anataka kazi mahali fulani, labda mzazi huyu mtoto amesumbuka kiakili, na sijui pale kwa kazi, unajua kwa kila kazi lazima watu wapangane, na lazima ujue unafanya watu na wako na akili zao ziko soba, kama naweza tumia hilo jina. Na labda sijui unawasaidia aje wafanyikazi wako ambao wamekuja pale kwa Dango 5 Security, mambo ya kuhakikisha akili zao ziko sawa, hawana mambo yanawasumbua, itabidi wameenda kuuana. So how do you help them? Unajua kitu inakuanga sisi kitu ya kwanza, and I hope other companies wanafanya hivyo. Unajua inategemea na background ya mtu. Kama wewe ulitoka na background yenye maybe ulitoka tu ukiwa na pesa, utaielewa. Lakini mtu mwenye ulitoka pale chini, especially mtu kama mimi nawaitanga. Hata wakiwa na family issues. Unajua wengine pia wako married, wakipata family issues. Na family issues zikuanga tu ni pesa. Unaona? Waelewe kwanza, unajua pesa sio familia. Familia ni wewe na bibi yako. Wewe uongee na muelezane mahali mko. Yenye mko naye wacha ikuwe yenu nyinyi wote wawili. Kama bibi amepata kidogo, wacha ikuwe yenu. Kama mzee amepata kidogo, wacha ikuwe yenu. Lakini ile makosa ni watu wanafanyanga, wanaona kama for example kama maybe the lady akipata yake, anaona kama ni yake yeye mwenyewe. Unaona? Lakini wakishirikiana pamoja, waende kutanisha ni amepata, then hakuna kitu kingine kwa maisha tu inasonga pole pole. Yes. Wow. Nataka tukimalizia nataka utupe nambari za simu, labda mtu amekusikia na amefurahishwa sana, anaweza taka kuja pale kwa kampuni yako ya Dango 5 Security Services. Labda utupe namba yako kwa mtazamaji wetu, anaweza kufikia vipi? Okay. Niko na namba mbili, ambaye moja ni ya biashara, moja ni ya social life. Kama unataka kupiga story ni 0722 255 872. Lakini ya biashara yenye haiwezi kuwa mteja 0720 942 388. Ndio biashara 0720 942 388. Hiyo inanipatana hata kama ni saa 9 usiku, kama ni emergency, hata kama ni a friend tairi yake imebust kwa barabara, nitaenda kumuokoa. Si lazima tu ikuwe ni wizi imefanyika. Ni ile usaidizi yenye tunakuanga naye. Na labda niulize, ofisi zenu ziko pande gani? Ofisi zetu ziko pale Nakuru Day Secondary School, inaitwa Ngara Street. Maybe ukitoka upande ya Montana, unateremka tu direct, ama ukitoka upande ya Cathedral Catholic, ama utoke upande ya Biford Hotel, ukikuja pande hii kutoka Red Cross, utaiona hapo Dango 5 Security Service, iko na own compound. Na ina maybe tuko na platform kama Dango 5 Security Services kwa Facebook, na tuko na Duncan Cobet kwa Facebook. Utanipata na tunaweza kusaidiana. Wow. Na nimefurahia sana kwa umetufikia hapa, na sio kama umeniletea muziki. Nitakuinvite koje huko. Iko
iko kwa wingi nyumbani. Iko kwa wingi. Na ni wakati ya kuchinja mbuzi. Ukipata nafasi kuja nikuchinjie, sitanunua. Na utaenda kutoa tu kwa boma na tukule na wewe. Asante sana. Nimefurahia sana kwa nimekualika na umeitikia kuingia. Tumeweza kuelimisha mtazamaji wetu na amepata kuelewa mawili matatu kuhusu mambo ya security na umetuelimisha zaidi hata kama baba wa familia. Asante sana. Umuri wa kwenda tuko tukinya na mwere wa mugini wako arushi ro muthenya wao tuko tukiri modo maingi agi security ya bũrũri modo mena manaki hanika thini wa bũrũri witũ gĩkĩkona wakorwo gĩtithika na wakorwo kĩgunĩka makĩria gĩcokereria gĩcokera mũndũ gwitũ wage tuko tukiriria modo makĩgie family citũ kũmenya ũrĩa tũgũkorwo tũgĩthondeka tũkĩrera ciana citũ ũndũ wakorwo gĩthi haya nĩ amu nĩndĩracokereria mĩtambo-inĩ. Gikuyu TV, Mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Jeremy Housing Project, we offer affordable and well-designed houses with affordable installments and ready title deeds. We have special offers in Murera, Kiambu County, located 30 meters away from CBD, Kenyatta Road, Murera, exit 13, and 3 kilometers from Thika Road. Phase 1, Agape Court, 1 bedroom at 1.8 million. Phase 2, Neema Court, 2 bedroom at 2.7 million. Phase 3, Ebenezer Court, situated in Isinya, Kajiado County, located 55 meters away from CBD Isinya and 2 kilometers away from Namanga Road, Kajiado County. 3 bedroom at 4 million. Phase 4, Emmanuel Court, 4 bedroom master insuite at 4.3 million. Paradiso Court, Phase 5 and Phase 6, located 20 meters away from CBD Eastern Bypass, Utawala. 5 bedroom master insuite at 6.5 million. 6 bedroom at 6.7 million. Our payment on all Equity banks near you. Account number 032026235549. For more information, call us on 0722-364-875, 0722-364-875. All visitors at Top Brass Communication Building, third floor, Allsops near Naivas, Ruaraka. Jeremy Housing Project, your house with your own title deed. There is never a dull moment with StarTimes Kids content. Experience great fun and edutainment. Don't miss Toonami, home of the superheroes. There is much learning with educative shows on StarTimes Kids content. Subscribe to Classic Bouquet for only $899 for 30 days. Keep the kids home, safe and entertained. He Krisi, upgrade and chill Kwahaya Bouquet on StarTimes. Ladies, enjoy our new channel Z1, plus your favorites Bollywood and Novella E+, and Kupatana on Rainbow TV. Kids, amazing cartoon action on Toonami. And gentlemen, world football and the NBA on ESPN. So upgrade today and save 50%. Pay 2 months and get 2 months of a higher bouquet. StarTimes, your best choice for family entertainment this Christmas. Make TV viewing a premium experience on Classic Bouquet on StarTimes. World-class football on World Football Channel. Ronaldo! Novella E+, and ST Movies. Documentaries on Nat Geo Wild. And non-stop laughter for kids on Nickelodeon, Toonami, and DreamWorks channels. Get the best value for your money by subscribing today for Classic Bouquet at only 899 shillings for 30 days to enjoy 64 channels. Classic Bouquet. Premium content on StarTimes. Subscribe today.
Jeremy Pure Drinking Water. Pure, purified, natural water, which is highly treated with minerals that boost your immune system. Quench your thirst with Jeremy Pure Drinking Water. Place your order today. For more information, call us through 0722 364 875. 0722 364 875. Jeremy Pure Drinking Water. We quench your thirst. Ojoka kirithima thina njira ya mwanya nayo no kuingira giothini wihotanire kimanjika gia gukumagaria Christmas uri urathaka maita maingi noguo wina mieke meramu ya kwihotanira o muthenya na o wiki muhotania kainukia ciringi 300 thaka umuthi wihotanire ingira thimu-ini yaku uthie ha M-Pesa lipa na M-Pesa paybill number 760202 account name Gikuyu TV. Ririkana uri urathaka maita maingi noguo mieke ya kwihotanira imingi. Pata cash na win lotto. Yuthi giki ni kihitukie ni Betting Company and Licensing Board neyo BCLB. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Jeremy Housing Project. We offer affordable and well-designed houses with affordable installments and ready title deeds. We have special offers in Murera, Kiambu County, located 30 meters away from CBD, Kenyatta Road, Murera, exit 13, and 3 kilometers from Thika Road. Phase 1, Agape Court. 1 bedroom at 1.8 million. Phase 2, Neema Court, 2 bedroom at 2.7 million. Phase 3, Ebenezer Court, situated in Isinya, Kajiado County, located 55 meters away from CBD Isinya and 2 kilometers away from Namanga Road, Kajiado County. 3 bedroom at 4 million. Phase 4, Emmanuel Court, 4 bedroom master insuite at 4.3 million. Paradiso Court, Phase 5 and Phase 6, located 20 meters away from CBD Eastern Bypass, Utawala. 5 bedroom master insuite at 6.5 million. 6 bedroom at 6.7 million. Our payment on all Equity banks near you. Account number 032026235549. For more. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Gicokereria mitambo-ini mwirori wakwa wa Gikuyu TV na tugakorwo tugikiaria ni githweri ndaria giothe giathira mwirori wakwa na riu ngakiona ndaikorwo ngicokereria utore kuretwo ndagikwira ani ati ndakorwo ngicokereria na mugeni ungi wakwa rucine rwa muthenya wa umuthi ko tugiakorwo tugikiaria maundu makiegi family tugikiira na family yaku na maundu makiegi uriri wa ciana na gakiona kiri na nyarari haha ni kuragitariria maingi megie uriri wa ciana kugotikira kunyarikira page ya Facebook akiona mundu ragitwo Vitalis Keep kwa Kiprotich akijira kile mitambo-ini muno Salome Joyfree akijira pamoja sana present at Kayole City. Kayole na yatu kile city. Okay. Salome Joyfree akijira big up Elijah Kimani wa Kadara. God bless him abundantly. Thank you muno Elijah wa Kadara na makoro kigeithio. Na ndako kugira na mwini wa kwa imwe. Good morning. Good morning. Wana tena. Ni kwa. Wikuroka. Ndikuroka wega. Ngai ni mwega. Nguma kwirigana. Kuma kwirigana. Tukinyang'ateka mwenyeji. Yego tutigwa agorino masamania ri. Magakirutanira wira. Kuma kwirigana. Ni amenyereire. Iwete gutibia. Mariko ifugira ya madaya. Magakizira. Ninde wa muno.
na dikiri kwa nyugo kihana ndiri kwa nyugo Gwitũ nĩ kwega mũno. Njikaraga gũkũ Nairobi. Njikaraga Nairobi. Naikuru. Nĩ ratũkire city. Okay. Ndio Naikuru tutirihuhagia gũkũ mũgĩtwĩra. Ubicai kwa nyugo city na utakawira city. Na nitawira city. Wow, karibu muno thĩinĩ wa mĩtambo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkorwo tũkĩaria maũndũ makĩgiĩ ũreri wa ciana na maũndũ makĩgiĩ kana maũndũ makĩarĩrĩria maũndũ makĩgiĩ ũrĩa tũkorwo tũkĩrera ciana tutige gũtũcinĩra mathukuru, tutige kũhũra aciari ihĩ. Ena kitu ndĩrakwĩrĩrio na online mwana arakwĩrwo akĩtandĩka nyina histahana na tukakiona hakina ũregenyeku ũkĩrĩho wa mĩtugo na tũgakĩoka maũndũ marĩa rũthi magĩtwĩrĩ Duncan bet tukakiona umeingia sana ndani ya mitambo. Asante sana bro, nimeona message yako. Thank you sana Lesson Mugeni tukima na kina kanya kwa kigira kiba kwirorere. Yes, nataka tukiabiria discussion yetu rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na ndĩrenda gũkorwo ikĩnjĩra tukiabiria hihi nĩ hambũri atĩrĩrĩ mũrĩ thĩinĩ wa ũreri wa ciana citũ. Thengi mũno Kamau. Hamarĩtwa njĩtagwo Wangari wa Kĩmori. Kuma mwena wa Nakuru County, Subukia constituency. No ngĩikaraga gũkũ nĩkuo ndutagĩra wĩra. I am a wife and a mother of two. Rĩu nĩ nderetio ũmũthĩ ĩgiĩ ciana. Nĩngiuga okay, there are many things she contributed harĩ uria ciana cirabehave thikũ ici. Aciari nĩ tũcontributĩte twagĩrĩirwo gwĩtĩkĩra and still the digitalization ĩrĩa ĩkuo maũndũ macio merĩ nĩ macontributĩte mũno. Nĩguo. Yes, na tukirora thĩinĩ wa tukĩcokeria harĩa nĩtũgĩtina thĩinĩ wa ũciari wa na harĩa matukũ ma gabere arĩa kaingĩ ndikĩoya wakĩreretwo rĩngĩ mbere wakwa gĩkĩrerwo na nĩtuonaga mũciari nĩakoragwo kana mwana nĩakoragwo kaingĩ akĩrĩ wa society nĩakoragwo akĩrerwo mũno nĩ society. We ũkĩahĩtirie agakorwo nĩ wakunyagwo nĩ ithe wa Kĩmani wahĩtũkana na nyina wa Wanjirũ wagakunya na hau na wainũka mũciĩ wauga nĩ ũhũrirwo ũkahũrwo nyingĩ mbara makĩria na gũkorwo gĩkĩona nĩ twakorirwo tukĩhera handũ hau mwana ĩkorwo nĩ rĩu ahĩtia na hau ndangĩarĩrio nĩ nĩ tũkũhota gũkorwo tũgĩcokereria matukũ ma na harĩa gatĩrĩ atĩ mwana nĩ gũkorwo akĩrĩ wa society. Tene tũkĩrerwo rĩ nĩ ũkĩahũrirwo nĩ mũndũ o wothe itũũra. Either kana nĩ baba wanyu kana nĩ mamu wanyu, either kana ti baba wanyu kana ti mamu wanyu nĩangĩakũhũrire gũtekũmata nũ kana nĩ mũthuri wa itũũra. No thikũ ici onawe ũngĩũka wĩta neighbor wakwa ũhutie mwana wakwa no twĩtwara na ũru. Thikũ ici mwana ti wa society ta tene. Na tene rĩ aciari aitũ nĩmatũhũraga mbara mũno, mbara njũru ũngĩahũrwo nginya na mũriko ũkaunĩka. No ciana cia thikũ ici ndũngĩcihũra ũguo. Ndũngĩhutia. Ndũngĩmahũra ũguo tondũ arabu ciana cia thikũ ici the 21st century they know their rights more than even aciari tũĩ rights ya ciana. And then ciana citũ ithuĩ tũkĩrerwo rĩ nĩ twatwaragwo kanitha-inĩ ũkarerwo ũkerwo nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩbehave wĩ ta mũirĩtu wĩ ta mwanake ndwagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrĩra ta mũirĩtu na maũndũ ta macio. No ciana cia thikũ ici and then harĩa aciari tũhĩtĩirie rĩ there is no that bond njega tũcreatĩte na ciana citũ. Ũgakora mũciari rĩ ena ihinda rĩa kũruta wĩra no ndara create time ya kwaria na mwana wake. Mũciari ũyũ ndarakorwo akĩmenya atĩrĩrĩ mwana wakwa ũmũthĩ atindirie atĩa cukuru, mwana wakwa ũmũthĩ rĩ ndamũtiga mũciĩ rĩ abehavire atĩa na ciana iria ingĩ. There is no that time aciari mara create na ciana. No aciari aitũ a tene rĩ they had a time ya gũikara na mwana thĩ akwarĩria agakwĩra Wangari wĩka ũũ no ũmũthĩ rĩ ũkũrĩa caba na nĩ ũkũrarĩra kana ũrĩrĩo thaa thita arĩa angĩ marĩte. There is no that time to create na ciana na hau nĩho tũrahĩtĩria. Na gũkorwo ũkĩgweta makĩria na gũkorwo ũkĩingĩra kĩũria kĩnene kwenda gũkũria maũndũ makĩgiĩ time gũcreate time na ciana. Nĩguo tũgĩkĩona aciari aingĩ rĩngĩ nĩ makorirwo magĩtigĩra ciana ciao house managers arĩa magĩtagwo maid na rĩtwa rĩngĩ. Ũgakora atĩ we Wangari nĩ umire kĩroko tondũ mami othe umire nyũmba kĩroko tene mũno ũrĩkĩra nyũmba thaa 3 cia ũtukũ rĩngĩ tuge ũrĩkĩra nyũmba thaa 3 cia ũtukũ mwana ũcio atirĩ na mũndũ na mũirĩtu wa nyũmba. Maũndũ marĩa egũthoma egũkora amenyete na kĩrĩa arabundithio nĩ mũirĩtu wa nyũmba. Hihi thĩna nĩho rĩngĩ twakĩũrire njĩra na rĩngĩ
internet cicio ni ho tũrĩire njĩra na rĩngĩ nĩ maũgoti marĩkũ mangĩkorwo makĩharĩrĩria nĩ gũtukana na aciari gũkorwo magĩtigĩra ciana ciao kũrĩ andũ a nyũmba. Okay, one thing thaa ici ndĩ ta mũciari hena maũndũ itangĩhotanĩria ndikũhotanĩria nyume nyũmba rũcinĩ tene na no gũcoka ndinde na mwana ũcio. That is why twandĩkaga airĩtu aya nĩega nĩ matũteithagia wĩra na makageria gũtũrerera ciana citũ. But still ona ũkĩreragĩrwo mwana wĩ ta mũciari no gũkorwo wĩna ihinda rĩaku na mwana ũcio mũgakũrania hamwe ũkageria ta rĩu niĩ airĩtu akwa I always create time for them. Ngakorwo hena ihinda rĩrĩa nda set aside nĩ gũikara nao okorwo nĩ bedroom ya gwakwa tũkaria nao 1 2 3 ngageria kũmatarĩria ngamoria atĩrĩrĩ and then airĩtu aya wĩra nĩ Kenya ndigagĩra hau ciana airĩtu aya wĩra nĩ kwandĩka mũirĩtu reke ambe amenye ũrĩa we ũreraga ciana ciaku korwo we ena ciana rĩ ndagokia kũrerere ũrĩa areraga ciana ciake nĩ arere kũringana na ũrĩa we mwenyewe ũrenda ciana ciaku irerwo. And then don't be harsh to this girl. The moment watuĩka atĩ ndũraikara thĩ kwaria nake ekwĩruta marakara na mwana ũyũ waku na nĩkĩo ekũrutwo mĩtugo ĩtagĩrĩire. And then nona ihinda rĩrĩa ũtarĩ kuo that period mũthenya ũcio aratinda ũtarĩ na mwana waku ndĩratinda na mũirĩtu ũyũ ndũramenya ararutwo mĩtugo ĩrĩkũ ndũramenya learn some of the behaviors kumako. So nĩ wĩikare thĩ warie nginya na mũirĩtu ũyũ ũgerie kũmuonithia atĩrĩrĩ ciana ciakwa ndĩrenda ũgacirera ũũ before marĩte hoyani hamwe nao okorwo we ndũrĩ ho magakora makĩmenyaga atĩrĩrĩ nginya auntie witũ rĩ nĩ tũrahoya nake nĩ aratũruta mĩtugo mĩega because it will reflect rĩrĩa mwĩna mwana ũyũ rĩrĩa tata wao atarĩ ho. Na ningĩ gũtuĩka tũkĩrora house manager rĩ kana mũirĩtu ũyũ wa nyũmba rĩ gĩbiki kĩherani nĩ hakĩrĩ maũndũ makĩhiũrĩri rĩ abatiĩ kũrorwo wega atĩa nĩgetha ahote kũrora ndũĩ ingĩkũrora wega nĩ ũndoraga wega. For example, if you're an experience of working a house manager, ukumurora wega atia nigetha nawe utigirire ati ni arora mwana waku wega. Kumurora wega ni atiriri. Don't have that tendency ya kuregania mũirĩtu ũyũ. Ũngĩtuĩka atĩ o hĩndĩ waingĩra nyũmba nginya mũirĩtu ũcio naraingĩria heho atĩ mũnene nĩ akinya. Take that woman like your sister. Mũgakorwo atĩrĩrĩ nĩ ũraikara thĩ nake rĩrĩa ũrona mũirĩtu ũyũ kwĩna stress rĩ ikara thĩ nĩ tawa gũikara nake thĩ akanjĩra nyina wa Ngai niĩ ndĩragera ũguo. If I am in a position ya gũteithia mũirĩtu ũyũ rĩ ngamũteithia harĩa ngũhota mentally reke mũirĩtu ũcio ikare arĩ sober nĩkĩo ũkorwo na ciana ikaragwo gũkũrĩrĩria ciana ciake rĩ cira survive atĩa. Namenya one thing kama ndĩna stress ya ciana ciakwa rĩ ndikuonia mwana ũyũ ũngĩ wendo. So ensure nĩ araikara wega na ciana ciake nĩ relationship yake nĩ njega na andũ ao nĩgetha rĩrĩ ndagakorwo ena stress. With that nĩ ekũhota gũkũrerera ciana. So kũiga mũirĩtu ũyũ waku wega nĩ rĩrĩ the first place ensure ũyũ msichana nĩ arahũna nĩ araikara wega ndũramũingĩria heho atĩ waingĩra thĩ nĩ mũgũikara thĩ nake hau na muone TV hamwe na mũkorwo na jokes na mũgakorwo na jokes hamwe mũgathekania no ti atĩ ũgakorwo wĩ you're that boss woman. Reke mũgakorwo mwĩ hamwe atĩ nginya rĩrĩa ena ciana rĩ nĩ ũraingĩra nyũmba mũgakenanĩra hamwe like that. Wow. Tũcoka hakĩrĩ ũreri-inĩ wa ciana nĩ tũkoretwo tũtikĩrega atĩ maũndũ makĩingĩ digital nĩ mokĩte na maũndũ nĩ maragĩthiĩ macenjetie mũno ona makĩria ũgagĩkora harĩa kabere ũrĩa twareragwo atĩ hĩndĩ ĩyo thimũ yakoragwo ĩmwe itũũra-inĩ TV yangĩ yakoragwo ĩmwe itũũra-inĩ na nĩguo cũcũ wanyu ũrĩa wagĩthiĩte Nairobi gatene nĩkuo mwagĩthiaga kuona na rĩu maũndũ nĩ macenjetie mũno makĩria. Mwana wa mĩaka 3 nĩ ũrakora mwana ena thimũ yake kana ka mĩeri gagakirio na thimũ kanegerwo thimũ gagakira na maũndũ maya nĩũrakora rĩngĩ ciana rĩrĩa thingĩkorwo ikĩrĩ overexposed thĩinĩ wa maũndũ ma thimũ nĩ haha tũgũkorwo tũkĩbalance atĩa ciana citũ na thimũ na TV na mathomo. One thing ũhoro wa digitalization wĩna positivity ciaguo na wĩna negativity ciaguo it balances. Ciana citũ okĩndĩkarĩte ũreri-inĩ mũno tondũ inĩ twakwa pia nene but the period njikarĩte nao kuma rĩrĩa mamagĩire nĩ thomete maũndũ kadhaa. Ciana ici rĩ nĩ wega mũno gũkorwo na thimũ
ni hau tiagaga but there is a certain age mwana tayo ukore na thimo like for example mwana wa miaka 3 turamurengera thimo yake tiga kumenyeria mwana ati arira tondu muyandu-ini ukamukiwa ukamurengera no mureire aca muhure fiu reke amenye thimo ni njuru ndagĩrĩirwo gũkorwo ena thimũ mũnengere thimũ rĩa nake katuni hau ti wao no ti kũmũkiria na thimũ another thing ici thimũ-rĩ kama ũrĩ tarĩ wanengera mwana thimũ yaku-rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩmĩ-restrict atĩ ndakaikona indo imwe mwana ũyũ no arĩona ikarathi na before mwana ũcio tuge nĩ teenager rĩu hau nĩho ũkũmũrengerera thimũ but before ũmũrengerere ikara nake thimũ ni atĩrĩrĩ ino thimũ ina mawega mayo nĩ wega ũkahũrĩra mũndũ nayo no text mũndũ nayo but still there is some negatives with it thimũ ĩno ina no unaweza tumia and watch pornography with that educate that child first before ũmũrengerere thimũ ĩno ndio kwa kimenya atĩrĩrĩ ni against the rules cia gwitũ ni against wĩtĩkio witũ mũndũ kũwatchire imwe icio so at least mwana ũcio nginya rĩrĩa na thimũ ĩyo rĩ nĩ gũkorwo ũkĩmenya atĩ there is a way you're controlling that child na nĩ wamũrera akĩmenyaga atĩrĩrĩ nĩ wega ikare na thimũ ĩno but try as much as possible kũmuonithia atĩrĩrĩ ndwagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩona indo imwe but thimũ ĩno no njega tondũ wa rĩrĩ rĩrĩa ũtarĩ nyũmba rĩrĩa ũkũhũthĩra kũmahũrĩra na ũkamenya ũrĩa marenderia but the first thing need you got to educate that child first reke amenye mawega ma thimũ ĩno na the negatives cia thimũ ĩno ndigatuĩke atĩ thimũ ĩno tarĩu for example hena andũ makoragwo atĩrĩrĩ mwana ũyũ nĩ teenager ena thimũ no kaingĩ atindaga bedroom na thimũ ĩyo wĩ ta mũciari ndũratindanĩrĩra kũmenya atĩrĩrĩ mwana ũyũ wakwa nĩkĩ ahingagĩra bedroom ĩno mũno korwo we in the life of that child ndigakorwo atĩrĩrĩ maũndũ marĩa aralanĩrĩ arahũthĩra thimũ tondũ thimũ ĩno no ĩkũmũbundithia maũndũ matarĩ mega wĩ ta mũciari amba wĩkare thĩ nake educate her or him nĩgetha akorwo akĩmenya ũrĩa agĩrĩirwo gũkorwo akĩ-survive in this digital era wow ndakana tũgĩthite wega mũno makĩria tũkĩrora maũndũ makĩgĩ tene ndĩtwarĩragwo na gũkorwo gũkiuga niĩ mangĩ ũrĩa ndarĩrio ndikĩra gũkorwo ngĩkĩra ciana ciakwa ũguo na ndikĩũĩ hau kana nĩho tũrakorwo tũgĩkiũrĩra tũgakorwo tũkĩriganĩrwo atĩ rĩngĩ twakoragwo tũgĩkiuga ũguo nĩgetha tũteithĩrĩrie mwana ndagakĩrĩ thĩna ta ũrĩa ndakĩrĩrirwo naguo tũgakorwo tũgĩkĩnyingĩ tũkĩmũ-expose mũno makĩria tũgũkorwo tũkĩhota atĩ gũkorwo na limitation atĩ na tũuga niĩ ndikarĩra mwana wakwa ũrĩa ndarĩrirwo rĩ tũkũhota kũhe limitation atĩa na nĩgetha tũtigĩrĩra mwana ũcio ndanatũnio mũno etwoka baba ndanatũnio mũno etwoka mama erakora akĩrĩ na mĩtugo ĩrĩa ĩgĩbatiĩ kaingĩ nĩtugagwo ũguo tondũ ona nĩ njugaga ũguo but in the basis ya rĩrĩ thĩna ũrĩa no ũkorwo wagĩrĩire ta mũndũ ndũngĩenda ciana ciaku igerere if you're in a position ya afford kũhe ciana ici maica mega manengere maica mega marĩa ũrĩa wothe ũngĩhota ũrĩa tugaga tũtingĩrera ũrĩa ciana citũ ndigera kũrera ciana ciakwa ũrĩa ndarĩrirwo rĩ niĩ takwa njugaga ũguo tondũ wa rĩrĩ in our age tukirerwo ndungĩikarire thĩ na mamu wanyu mwĩre atĩrĩrĩ ni mamũrĩ hena boyfriend fulani ũrangia katarĩ wĩigĩrĩrwo koci wa mbere ũmenye kũrĩa umire no thaa ici rĩ niĩ njugaga ũguo nĩgetha rĩrĩ airĩtu akwa rĩ ngakorwo there is that time ndinamonia atĩrĩrĩ hena maũndũ tũtangĩshare hamwe tondũ nĩ airĩtu reke njikare nao thĩ ngamonia atĩrĩrĩ wakũra rĩ wakinya this age rĩ hena maũndũ mokaga wamenya nĩ wanjia gũcenjia wĩ ta mũirĩtu rĩ no ũrĩcogothwo nĩ arũme bara in that manner nĩ kũgeria rĩrĩ ũka-build confidence ya mwana ũyũ atĩ agĩkũra nĩ aramenya atĩrĩrĩ ona ndacogothwo this is the response ngũheana without being rude ũkageria rĩrĩ gũkorwo you are so close with your child ndarathoma maũndũ mamwe kuma na nja reke maũndũ maingĩ arathoma kumana na baba wanyu kana mamu wao agakorwo maũndũ marĩa mothe mwana ũcio arathoma onokorwo 20% nĩ gũthoma kuma nja reke basic ya mũtũrĩre wake ĩkũraumana na aciari ake
na hega gukoro gakiriho ati na andu makoro makiuga muno makiria ukometa-ini gukoro kigokora andu maracemania makauga ati na no ria aturikite nundu ria akihingiritwo muno makiria riria akiri mucini riki kana tune gikoragwo ya mati hingi ukihingira muno mwana muno makiria muikarire muno makiria riria akagega freedom kau ni akoragwo rigi amitugo gikire nyuka kaingine mo wikikaga twasari uri tari ithu tukiathomithia gicagi mamu wanyu ri ndikana kwanyu wakire uguo no ithu nderetwo ni shushu itu no shushu itu angia kuonire na mwanake bara muthenya ucio bareria kuhurwo na hatiri ndo mukwiranaga no korwo kurugama mukurugamite mukageithania no ri uri kugenyuka gukugira riri no turohingirie mwana uyu muno niguo wa muhingira no ndonakorwo close na joka mwoni atiriri weko no wangari no gugathuka thutha-ini niguo there is sex now have sex there is pregnancy when you do this these are the results no ndona ba kwedi ukitumwa no no muhingira kamoni atiriri dikana kunena mwana kefara dikana kureo iko wa muhingira you've created that fear mono akakura etigirite muno mukanonekana na mwanake no still no araikara uguo akugathiri niri ya kuona chance ma no gathikerio ugo mwatura gajira gari nyone matokeo agiria iki tono andu namba kumunya thire ndakugiria weko tono matokeo ni maya no campus ile mushiri ndariho that is your life and your life alone koguo ri ukageria ku explore wika maundu maria watuirogiragia tono wathi campus taruni uikara ha next wakora ni mwanake mukini ukamuraini ukaria hamwe na muciari ndariho so it is your life how ni tondu uria wahingirwo wigicagire no kana hiro firi kana wathitha uri kuria kungiri no wahingurwo riu wiyika no hau niho mundu ajari ku explore maundu maria utekire nikyo ningiwa no ciari rira arira mwana niwe umuhingira yes no ndukamuhingire muno muhingire no mwezi kids muhingire no mwezi athiriri ntiakuhingira na uru ntiakuhingira utondu wa riri wona wathi waku mara muiritu uyo no uri no arigie ihu airumiria ku wita muiritu wathi waku mara mwanake uyu no ukuye ihu niguo mathomo maku ni mekwamba kurugamira hau na these are the results so ndukaikuhingira mucie that toughness iria ciaritu mari nayo this is not the era tondu aciana cia thiku ici cicanugite niguo muno makiria yes gukoro tugithi mwene-ini o kigi ureri ana kihurira maundu makigi gukoro tugithomithia ciana citu na gukoro cikiri na role models agwicira hau niho uroginyi kwa mitugo eroka nikio ciana cirakorwo igicina thukuru to gicira na meciria makwa ni atiriri aikorwo utwagari he mwana waku ni umuonagia ati ukinyika tutuke murto wendaga ri no ginya koro kiumirira makinya maya ndikana hihi ni aciari maregete kana o matikuri makinyanirie icio nekiria make nacio nikio rimwe mukiriga gukoro mukiunithia mwana winduka hota gukinyia hari ukenda na ukunigita gukinyia hari ukenda ufatu to kiumirira mitugo ihana the role models mwana nigetha akore agie na mitugo ya gerire ya jagia from the basic of the family tariu niye kiguhe example ya as husband and wife mutingituika ni muranegenania mukanegenania mbere ya ciana mutingituika hena atumia uratumia mugituika muthuri uyu urahura mutumia waku mbere ya ciana ciana icio cigukura cikimenyaga atiriri akoni mwanake akoni mwana wa kahii egukura akimenyaga atiriri nigetha express masculinity yako ari no nginya hure utumia na that thing ni vya ginya generation na generation wakora mwana ciana ici cirakura cikimenyaga atiriri atumia ni akuhurwo mutumia no ndimunegerie mbere ya ciana ciaku but the moment muikara gwita family you create time mugahoya hamwe gwita family na ciana ciaku hamwe ciana ici ni cikura ginya thuri wakora ciana ici ni cirakura ikimenyaga atiriri daddy anapenda mom anapenda daddy nyumba ni makura makimenyaga atiriri kwina thayo na mwana ucio akura ina foundation tero ri ginya agikura akura akimenyaga atiriri mucii nigetha muikare wita muthuri na mutumia muikara hena ciana ciwao muikara uri mama na daddy maendeire tondu nona nwamonirie mitugo yo miega ni mamonirie family ni yakuheana itio family no urugamie mucii no urugame fiu and then the role
models here. Hena bitwara society ni. Tari for example, the politician, the example, kana wa church leaders. Wakora wodi mwana wako, kwa hiyo mwana waterere. Mimi naweza penda kuwa kama mtu fulani. Unaona? Nigetha ruka mwira aterere. Before utwikite mundu toyo uri. O ni bona wagirwo gukorogeka. Ni wagirwo gukurira kanitha-ini in the first place. Ni wagirwo gukorwo kimenya aterere. Nyenza ruko ngihoera muturire wakwa. Ni wagirwo gukorwo kimenya aterere. To nginya subscribe na no msiga shikwa society-ini. Tari kana ndo makometikitie muno. Marriage digirwo. But mono wa akora akimenya aterere ndarendo ina fully set up marriage. Ni ukora akimenya aterere marriage yonani no nyambiririe ndika nega stand firm. Wow, lakini tuthite wega muno makia Betty William arakijira tuned from Nakuru City akijira karibu sana daughter. Yeah, she's really nice. Oh, wow. Exposition akijira ke watching from Kayole Junction ni geindika muno mutugatiri rushinga munya mendera tuko tuhibira tumayore kemwe agishokiriye tugithina mbere na nditwiki uriri washana akakihoka muri wa kuna githina mbere tutigite muno kero wera agitwirora igira ha Facebook kurogishia hinya wadegitwo share na bitigiro kurogishia kushia kuri arata shia kuri WhatsApp group shire mukinaje neto ko tukikukorania tukihehe na ugi wigie maundu makigi ureri witu washana ndashini tukorogishia sikikura shikina mituko miega na tukona rushio urukirwe ugitukunda tumayendeka oro mwetu tugishokiria mitambo na mugeni wakwa ndugathi haraya. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Jeremy Housing Project, we offer affordable and well-designed houses with affordable installments and ready title deeds. We have special offers in Murera, Kiambu County, located 30 meters away from CBD, Kenyatta Road, Murera, exit 13, and 3 kilometers from Thika Road. Phase 1, Agape Court, 1 bedroom at 1.8 million. Phase 2, Neema Court, 2 bedroom at 2.7 million. Phase 3, Ebenezer Court, situated in Isinya, Kajiado County, located 55 meters away from CBD Isinya and 2 kilometers away from Namanga Road, Kajiado County. 3 bedroom at 4 million. Phase 4, Emmanuel Court, 4 bedroom master in-suite at 4.3 million. Paradiso Court, Phase 5 and Phase 6, located 20 meters away from CBD Eastern Bypass, Utawala. 5 bedroom master in-suite at 6.5 million. 6 bedroom at 6.7 million. Our payment on all Equity banks near you. Account number 032026235549. For more information, call us on 0722-364-875, 0722-364-875. All visitors at Top Brass Communication Building, that floor, Allsops near Naivas, Ruaraka. Jeremy Housing Project, your house with your own title deed. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. There is never a dull moment with StarTimes Kids content. Experience great fun and edutainment. Don't miss Toonami, home of the superheroes. There is much learning with educative shows on StarTimes Kids content. Subscribe to Classic Bouquet for only $899 for 30 days. Keep the kids home, safe and entertained. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu.
Yes, na gagicokereria mitambo-ini na mugini wakwa rucine rwa muthenya wa muthikira tunakorwo tukiaririria maundu makigie uriri wa ciana na wakorwo gikigua we ndugakorwo gikitika kuhingira mwana waku muno na muhingire ukimwaragira ndukamuhingire umukirire uwo tokorwo gikiguithania rucine rwa muthenya wa ira tukorwo tukihukira maundu makigie agukorwo tugitigirira ati mwana uyu ni akura na ni etuika kindu thiini wa society na tukorwo tukimutethiriria gukora turigwa ni nyenyo yakoragwo ni koragwo kuri mwana wa yoka na ngakihoka ona mukiri kule mugera igwaregia ciana ona iria citakiri cianyu na muthigirire ati ciana ici ni ciakora na mitukumegera ndui ku achieve ati ciana citu cikorwo ni ciakora wega ri tukachieve twino na njira hana ati okay once ni wakura toginyo ukorwo ni warirwo na njira iria ciagĩrĩire nĩguo gĩtuĩka mũndũ mwega hena andũ angĩ magereire thĩna tofauti na mũndũ ũcio gĩtuĩka kĩndũ gĩa bata society-inĩ hena andũ matarerirwo na set up ya a father and a mother na magĩtuĩka kĩndũ kĩega ũtũrĩre-inĩ it depends na wewe it depends na rĩrĩ your character society ya shape ya character yako do you have a strong personality with you and then the self-esteem negutaithia riri ukageria go grab the positive thing society-ini ukatigana na maundu maria negative undu utaithia na muturire waku for like group yetu kwa nayo ni movement itago Young Women for Kenya we champion for peace unity and inclusivity of our nation ni a movement ile habatumia hamwe either you're in politics, Canada in politics either you're in a certain leadership position, Canada riho. As long as we mutumia and there is a goal you're aiming, you have a strong personality with you, you're brilliant, you're welcome in our movement. And ya found only Madam Wita Sasha Omai, she's our founder and our cheerleader. Kila tutaganya na movement ino ni riri nigira yigutonia tiriri even if you're in politics no hote ko balance politics no share no ukoro we politics ine na ukoro ni mugambetie family na wina share no rarira yes and then nigetha twiki kindu kiega muturire-ini ri we mundu we akite wega there is backup ikoragwo ya society tarona kure umete kama andu acio itura riu rianyu acio niyo the core builder aku wina kaundu acio no ngicoka kurio ukamera riu ni mama ndi mwana wanyu ndecirie gwika no acio niyo matuheaga straight forward ya muturire bagakuonithia atiriri weko wangari no koti baba witu no kundia andu acio itura hau mucini niyo mera mundu atiriri weko haria mbere tigatiga wega weko yo ni njira njega woete dina mbere mwana witu yes na koro ikiuria nigetha ciana cikorwo cigikura wega makiria ri na cigakorwo cigituika andu kuria mbere makiria ri na ni handa wakorwo kigwethania ati no nginya tukorwo na andu me hari iguru haria ati ona ciana citu ciarora ona wewe mwana we mutumia au kana we muciari ukirera mwana waku ri ni uramwira na hari ngirora andu atumia ri makorwo kuri mwana wayo kuri no ni atumia makorwo makiria ringi ya rugiriru ndike kuri mwana wayo kumkorwo mwifangite ati ndutigira atiriri na mukiri utongori-ini ri na gutithia ginya maundu makigie utongoria na atumia kuyaga gikio tetire na kiutongoria ri muru ciana atiriri hena rucio rwega hena rucio riri rigiro mwana wake tukakiona atiriri onda kurari ndina ambition cia kono korwo baba ni hinyiririe muno makiria ri hena possibility ona ndingwiri tunikakiria na voice yakwa muthiaga ati au ndio kwa voice kukorwo ati nimurateithĩrĩria society na ciana gukorwo cikiona there is a public figure somewhere ya handu me yakite handu na tukorwo tukimarora iguru matuteithĩrĩria makĩria yes tutayokuri tumateithagio ni tukorwo na trainings twikaga our leader ucio Madam Sasha Omai ni provide a platform tugacemania twita ladies tuga train no uhoro wĩgiĩ family tuga train no despite tuga train no maundu na politics ni atuheaga platform agatwĩtĩra andũ tuga train no maundu na family uhoro wa ũreri wa ciana uhoro wa ũrĩa ũgĩikara gwaku ũkageria ku balance gwaku mũciĩ na politics platform ĩyo rĩ ningĩ no tũteithagĩrĩria na rĩrĩ tugacemania amwe tukoga rita weekend ino ri nituguthi a certain children's home tukanacha
the small children. Tukamonia atiriri, despite unakorwo nduri kwani we go children's home, miteke iri ta mucii waku. Ithuĩ tũkĩte tũka kũmũhe mĩthigi ya kũrĩa kana kũmũteithia na some advice ya tukamonia atĩrĩrĩ no ũkorwo wĩ gũkũ na wĩ yake wĩ ta mũirĩtu wĩ yake wĩ ta mwana wa kahĩĩ na ũkaiguĩka politics-inĩ no ũkaiguĩka wĩ mũndũ mũnene bũrũri-inĩ despite unakorwo ndũrĩ politics-inĩ. That is what yoga does. And then ta mũciĩ-inĩ rĩ ũrĩa tũteithagia na ciana ici kũgeria kũmonia role models rĩ. One thing wagĩrĩirwo gwĩka before mwana ũyũ woete mũndũ fulani nĩ ta role model reke ambe oe ithe eta role model wake ambe oe nyina eta role model wake tondũ rĩu ndũngĩnjĩra kamũgwatĩ atĩrĩrĩ mwana wakwa nĩ aranyonia mũndũ fulani nĩwe role model wake no we ndarona na qualities fulani angĩtuĩka tani aneneha. So aba wake mwana ũyũ wĩ ta aciari wĩ ta baba wao wĩ ta mama wao mambe mamenye atĩrĩrĩ my parents are my first role models. My parents nĩ ingĩamba gũthiĩra marĩ andũ akwa a mbere once nĩ ndagĩa na thĩna. Nona ta rĩu njagĩrĩirwo atĩrĩrĩ once nĩ ndona thĩna njagĩrĩirwo nyambe mũndũ wa mbere ndamba gwĩciria ngĩhũrĩra thimũ nĩ mami ngamwĩra mamu ndĩreciria gwĩka ũũ no ambe ahe advice. Nona the same way ciana ciakwa ciagĩrĩirwo gũkorwo cigĩka twĩ ta aciari reke mwana ũcio ambe akoragwo akĩmenya atĩrĩrĩ role model wake wa mbere nĩ nyina. Ndũgakorwo ndirauga gũthiĩ kĩrabu nĩ ũru ndũgakorwo wĩ mũndũ wa gũthiĩ kĩrabu na ndũragĩrĩirwo nĩ mwana ũyũ atĩrĩrĩ kũnyua njohi nĩ ũru na nona we nĩũraingĩra thaa thita cia ũtukũ igũrĩru reke ambe oe mĩtugo ĩrĩa mĩega kuma kũrĩ we before oete kuma na nja. Na gũgĩkiuria he bere tũgĩkora rĩ nĩtwendete aciari aitũ mũno ciana icio mĩigua niĩ ndũngĩhũra baba witũ niĩ ndũngĩhũra baba witũ na nginya handũ nginya ũkarakara mũno wĩrĩtwo baba wanyu no ahũrwo nĩ mũndũ na ndikĩũĩ thikũ ici ciana rĩ ciuga ona baba wao ũrĩa akĩrĩ mwega gũkĩra baba witũ nĩwanyita ndikĩũĩ narrative ĩno tũkorwo tũkĩmĩeheria harĩ ciana citũ nĩgetha gũtigĩrĩra atĩrĩrĩ ciana citũ tũguo uga rĩ ithuĩ nĩtwakorwo tũkĩrĩ role models ao mbere matarĩ marona mũndũ ũngĩ na hau nja. Ciana citũ kũinstill ũndũ ũcio rĩrĩ aba ũinstill confidence he mwana ũyũ atĩ mwana ũyũ agĩkũra nĩarakorwo ena a very strong personality atĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩmũrehe thĩ atĩ ũnaigua mĩario ĩrario na kũu nja mĩario ĩyo ndĩngĩrehe mwana ũcio thĩ tondũ personality yake nĩũgeretie kũmĩbuild wega. And then nĩndauga rĩngĩ create that family time baba wao mamu wao na ciana ciao mũgakorwo hena kahinda mwĩnako ga kwaria hamwe gwĩta family. And then twara ciana ici kanitha manene na njĩra cia kanitha-inĩ onie ciana ici kũhoya nĩ kwega gũthiĩ kanitha nĩ kwega nĩ gũgwaka ũũ no no ndĩgakoragwo atĩ we nĩũramera Sunday hena aciari makoragwo ũguo Sunday ũgakora nĩwaharĩria ciana mamera mathiĩ kanitha inyuĩ mũgatigwo mũthira aciari. Mwana ũcio agĩkũra rĩ egũkũra akĩmenya atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩtũmaga mama akanjĩra nĩ kanitha wenda thiaga no nĩegũkorwo e curious later on ũkamũkora nĩaragucia bangi nĩatigarire na kanitha. Aba create time with family mwambe mũbuild ciana ici wega magĩthiĩ nja society-inĩ rĩ ciana icio nĩ ciana citangĩ that one na gĩkũyũ tharĩ mũgũri wathĩ nĩ ciana you cannot wave them tondũ me strong feel. Wow na lakini tukiri nayo wagari nĩ tũgwĩte kwaria maũndũ ma kũrĩa mwena wayo kũrĩ tikikorwo tũkĩrĩkĩtie interview na kĩrĩa mathaa makũ makĩrĩkĩrie gũkorwo makĩinĩkĩrĩra na tũgĩtũkĩaria maũndũ makũ ma kũrĩa yo na njĩra nyandarũku makĩria ngĩenda gũkorwo gũtwĩra mũndũ onaga ũhota gũkorwo ũkĩingĩra wĩ ta membership yanyu ĩkoragwo ĩhana atĩa hihi no nginya ngorwo menyaine na wagari nĩgetha nyingĩrio kũu kana maroraga rĩngĩ mũndũ ũrĩa andũ arĩa rĩrĩa makoragwo makĩingĩrio kana rĩngĩ andũ arĩa makĩrĩ ciaca-inĩ nĩo makoragwo makĩingĩrio makorwo twĩra kũrĩ kwayo mũndũ makoragwo makĩingĩra na njĩra ĩrĩkũ? Okay, gũtirĩ characterization teo wakĩheana gũtirĩ different nĩguo yo kũrĩ our movement no tũkinyĩre through our social media platform ĩtaga Young Women for Kenya _York both Twitter, Instagram and Facebook. No to inbox hau ũguo kana in my Facebook page titagwo Enamod Maki kana through our leader etagwo Sasha Wamai Facebook-inĩ yake Twitter nĩguo ĩtaga you can inbox her directly. And then for the recruitment talking about politics I'm not so much into politics
but as long as we na ambition, as long as you're a woman, urenda ku empower another woman. Tutirenda ndu awiru ati wendu urasa duweda nimehena atumia tukoragwo uguo atumia tukagire turi wiru urenda kuona mutumia mwenzako akiendelea agithina mbere. As long as we mutumia na no wende kutujoin no to inbox through the social media handles ile daneana na tonginya ukora uri politics ine as long as you're ambitious nirenda ku support you woman arogame tablo tuna different by the way tuna na counties ugo Nairobi like that to different to ni ukora umita Nairobi niguo yeah na kiuria lakini mukora mukirora age ya dole marakoma kigira kigoga mwana kuria mwana wayo kutori mugiro muruta tarusiri na ukora miaka likime 18 idara likiye kuru ena mia na wandaya roya gifaderi iki lakini mukora mukirora na mukilimit adole marakoma kigira thini wa kiama giki. Okay, yes there is tabonye suta na gifaderi na hena places suta gita na gifaderi no binyokoro na gifaderi na no binyokoro at least na hena ndobi yakite na maisha maku nona ogithiwe igire handu kama uri no binyokoro na beri the people there they must recognize the input irorahenia na harikia magikia nona so no binyokoro na gifaderi okora at least na we yakite and then there is one thing we believe in York we champion for peace, unity and inclusivity of our nation. So now in your coro, you are support the government in place. As long as you're against the government, to take care. Tadona we go we do the support the career you hold. No you are champion maudoma. You are herera boy. They do trade for the binadayo. Trade for the uraria or boy. So now in your coro you support the career. Niguo na agro kiuri hihi inywe mukiri na murego wa kana muona uria mukiri mukirugamite ukigiye siasa kana inywe mukiri andu independent kana na agro kikinitani kire mugakora mukirugamia mutumio omwe akirugamia gitikia gatuko ka president kuko furorini. Okay, we are not independent because we are not political. Niguo ni women movement ile nathaithia tumia ku empower tumia kurehia tumia hamwe the ideas iria tumia tukoragwo twinacio tukageria gucirehe hamwe tugaka bururi witu. We are not political so tutisupport ati politics fulani tuturasaidia na mwendo omwe ithu tura preach urumwe turugamaga na urumwe wa bururi na tukaririria the unity of our nation so we are not political. Na tukithi gututihite tondu na mathaa maitu na mathite na mbere na gutiririkira makiria na ndira korwo tukikiumira mitambo-ini riu ngine korwo wakorarikia tumia ngime hamwe ri na ndakuvisha ka kuruga ntoka utire last time tutia utire na njira nyanda kumakiria ri ngora ukirwo theru ni ndite kama umutumia wako aingira kiama-ini kia yo ri ngero ucio ni ora ucio ni akorwo akiregenyuka na ucio runduka muona nyumba ringi ndike kana kwi mwikore mwana wayo ni mwaranagiria uria andu megukira na micii yao weru mekorwo na ureri mwega mona makiria na nditha nicio ri cicigire na maundu makirie mental health na andu makina ma stress mrodi kuishi maundu makoro mukoragwo ringi mukiaddress ndiria mukiri kore mwena wa kia ili to address nona training sishi our leader Sasha Omai provider they help a lot both mentally physically they help and then niteithagiriria muno gutuonia atiriri no kurore politics ni kama no koro bado ina mushii waku tari ni kiama-ini kiu na ndina gwakwa as long as they know kagira riri ukorwo nurenda kuingira kiama-ini giki either onokorwo tuto giki gitu no ndurona support ya muthuri waku as long as muthuri waku ni arasaidia nawe then muthuri waku ni is a very supportive man in everything that I do when you are going number one supporter wako so as long as you support one muthuri waku that thing will stand. The platform shitegereje to train ukonithia atiriri no wikire politics ini na mushii waku urugame no wikire politics ini no hote kurera ciana cirakorwo cina mitugo miega society ini ciana cina input njega hari society ino witu na ciana cigukura cikimenyaga atiriri no ukorwo
either wina voice ira iweka society-ini na bado wi mwana wina mitugo miega. Wow. Ndio mzozi itende gukituhe ciugo ciaku cia mwisho githokire mwiroreri ciugo ciaku cia mwisho no korwo gitu kigeithia andu aigana na system digire wa geithia bine gutire ndo korwo kimugeithia. Okay. Niye ndo wazitago wa Ngari na Amina movement tuitaga Young Women for Kenya. Na it's a movement support atumia kubuild atumia ku empower atumia moko tukimenya atiriri no ukorwo ri politics ini no ukorwo ri in a leadership position na bado wina mushi wa kurarugama. Okay, in a movement platform shito share social media the Young Women for Kenya _york, Facebook, Instagram and Twitter. And then my Facebook page jitago Enamod Magi. Na ndo bana wega muno kama niko he platform ino na kujita ndashokia ngaro. Okay, gaidani Kenya begaithie andu itu a York. All our members and our leader, Sasha Wamai, may God bless you for the platform. Nirageria gutwakana for the training zero provider ya kurathime. Gende muthuri wako hari ari etagwo Joseph. Ndakwaithia muno ciana ciakwa aciari akwa me mwena wa Naikuru na andu itu othe na arata akwa. Ngai amurathime. Yes. Na ngakihero muno nigukuya gakena ni gugwita no gitikira gugiuka na ngakihoka no tuguthi na betu kihana kigia tukiyarege cia yo makine getha ndugi makoro makitaukiro na atumia makoro makimakia ganyo atumia ni murete gucemania muno mukeyaka na ngakihoka yo ni kirito njega muno na nigukorwo gitithiriria atumia nginya bũrũri-inĩ witũ. Mwero wa Gĩkũyũ TV no gukorwo gitithirira tabarĩra yakwa ya Gĩkũyũ rũcinĩ rũrĩa mathaa mathite oguthi no mathirire mu makiria ngakiona mundu rakingira haha next mundu gwitwo Kimania korwo gikigira na maundu makigi wonjoria nie ndo ndathie mweko mkinya kore mwana wa Nyandarua county twakihurukia mundu go TJ Monga atukikohera family yake na kumuko wa Gĩkũyũ TV gazo kimera makirie na pole na makoro amakiri na thayo mahinda-inĩ maya makiri maritu muno makiria magikuhurukia umwe wao na leo thimarakiria kuina ake arĩa turakiria rata DJ Monga tukihoka ntukorwo na thayo tukithikumuhurukia na Ngai akwitwende na agiturathimira agituhe thacia thabarĩ iria muthenya wa rũciũ ingetoka mawa Mwangi kurona muthenya mwega. Gĩkũyũ TV, mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Jeremy Housing Project, we offer affordable and well-designed houses with affordable installments and ready title deeds. We have special offers in Murera, Kiambu County, located 30 meters away